nsa yɛde yɛne yɛde bɛda Awurade ase efi sɛ wayɛ ade kɛse ama yɛn ofiri yɛn na yam ɛna ohyira yɛn na wawowa yɛn aba beduru empɛmpɛnso yi ade akye bia ɛnɛ nso Awurade ayɛ ade kɛse Awurade ayɛ anwanwade ama ne wiase nyinaa edi ho ahurusie sɛ ɛnɛ nso yɛkɔ yɛkɛtɛ ɛna so no wama ade akye yɛn ɛnɛ yɛhunu yɛnim ɛne animu a yɛka sɛ Awurade waseda enie yɛka sɛ Awurade ontonton enie efi sɛ deɛ wayɛ ɛdɔɔso ɛnɛ nso matiefoɔ pa yɛ nyame ahyira mo yɛma mo nyinaa akye yɛnim yie pa sɛ onyame adom nti obi bia ho ɛyɛ ade akye ɛnɛ yɛ da foforɔ Awurade ahyira ɛda yi so ɛde ama yɛn ɛnɛ da yi mu ɛna Awurade aka enhyira afa yɛn ho ɛno nti yasan aba wo fie hɔ yaba w'adwuma mu hɔ kaa no a mote mu a mutu kwan no yaba mu yɛda wase sɛ wama yɛ saa kwan no efi sɛ ɛyɛ wo nti ɛna yɛwɔ baabi a yɛteɛ ɛyɛ wo nti ɛna yɛdwumadie ewie pɛyɛ nti anɔpɛ yɛakyea nkroto a ɛtwa takwa ho ahyia nyinaa na yɛakyea takwa man yɛnim sɛ onyame adom nti ɛnɛ adeɛ nyinaa ebedi aboa yɛn na awie yɛn yie adeɛ akyea bia mo a mo nua bɛrima ɔwo ahene akyɛmpɔn ɛna matena ase ɛwɔ dwumadie so aha ɛyɛ sompa 101.1 FM adeɛ akyea na adeɛ bi akyea ɛyɛ mu nsɛm ɛna yɛde brɛw ɛnde ɛnɛ nso yɛde adeɛ akyea bia ɛbrɛw yɛtena ase fiti sabre ɛkɔ akɔpem sɛ anɔpɛ nɔnkono ɛbɛpae mu nɔnkono pae mu a yɛbɛtu nkonnwa na nɛ deɛ yɛde ba ɛdɔɔso sɛdeɛ wonim dada no deɛ yɛde ba ɛdɔɔso anɔpɛ nso yɛbɛtie yɛfutusɛm ɛno akyi ewiem nsakyerɛeɛ ɛbɛba yɛbɛfa ɛyɛ yadesua ɛfa agudie ɛho ɛna afei nonsia kaseɛbɔ ɛwɔ hɔ nonsia kaseɛbɔ no yɛbɛfa ɛde afiri efikɛsiem sompa 106.5 FM Accra ɛhɔ no yɛbɛfa afi yɛfa na yɛde brɛw a ɛno akyi no yɛbɛsan akɔ na ɛnɛ Ghana man mu ensɛm a ɛkɔ so nyinaa de ayato din sɛ Ghana Today no ɛno nso yakɔfa ɛde abrɛw 720 wobɛfrɛ na waba dwumadie no so waba abɛkyerɛ wo nso wadwen wo electoral area hɔ wo community hɔ ensɛm a ɛtrende ɛne DC mu nsɛm MPP mu nsɛm aban mu nsɛm ne nyinaa yɛbɛka bom na yato din sɛ ɛnɛ sɛdeɛ Ghana teɛ Ghana Today yɛde ne nyinaa ɛbɛbrɛw ɛwɔ ha enti no ɛyɛ na wahyɛ no nso na yɛkɔ na yɛba wobɛfrɛ 0260 1960 62 0260 1960 63 ɛno ne ahoma a wobɛfrɛ na waba so aba bɛkyerɛ wo nso wadwen anɔpɛ ma yɛmfa asedama 21st clinic wɔn ne so yɛ asene Monday to Friday ɛma yɛde ade akyea bi adwumadie brɛ wɔn asɛm yɛ baako pɛ ɛyɛ ayaresa ɛna ɔde ɛma wɔ tumnika na kɔhwɛ wɔn akyi akwan yɛsa yadeɛ bia na yadeɛ pa yɛagye na yaresa mu din ɛyɛ sciatica ɛno nti a yɛfrɛ yɛn sɛ sciatica expert no wada Roma adɔpɛ minim baabi awɔ nanso ɛyɛ den ara 21st clinic ɛbɛn wo hwehwɛ wɔn akyi akwan frɛ call center number no na yɛnkyerɛw baabi awɔ no 21st clinic a ɛbɛn wɔ 0540 311 311 0540 311 311 na wɔne wɔn anya nkita ho deɛ wɔ takwade a wɔn Roman stores no nhwɛ ne mu na afei wanya kwan aba abɛka dwumadie no ɛho anɔpɛ yɛmfa aseda no bi ma DJ Ken ɔno ɛna ɔde yɛkɔ Facebook Sompa 101.1 FM YouTube no nso ɛyɛ Sompa 101.1 FM sada na wadi yɛkyi ɛwɔ hɔ ɛno maka no awie no ɛntɛntɛm so a yɛmfa yɛfutu sɛm na yemra enedey ene yefutu sama mede ema the word of motivation for your learning no matudin say second chance akwenya etoso mienu
abusuafo anope me no ka saa asɛm tie wa tiawa sɛde be ya obenya kwan akɔ wadwuma nti me twa ne tia de amaw na asɛm bi nso a emu dɔ odwen ho kɔ akyire a obɛte de amekan enti awurade mmoaw ɔma wo akoma adwene ne honhom a wode bɛte asɛm yi ase. And then the message for you is titled Second Chance. Second chance ade a enyo obia na onya bie. Enti se wonya second chance a mane nsombo emfa mawo. Asama mekan akwanya etoso mienu ewa abrabɔ ne asetena mu se wonya bia mane nsombo emawo. Efi se enyo obia ena wiase a yete onya second chance. Obi koye bibi pe na wahia mu amane. Obi koye bibi pe na wakohia mu ewuo. Obi koye bibi pe na wahia mu nkwanhia. Saa de koro no uda so ye bi. Enso uda so a enya second chance. Awurade nim ne enti a wama saa second chance no enti value it. Mane nsombo mawo na fa sachra wakwan. Yo nipa bebre ewe ya sasi so a ade na woye bi enora ada woye bi no nipa na ye bi wanya second chance enti oni wiase biem. Ade na woye bi enora yai obi aye bi oda prison if you say wanya second chance enti ne wabra bomu wanya second chance. Hunu kwanya ode sa second chance a wanya no ebefa so if you say second chance emakwa second chance nya obia na onya bi enti se wonya bi a mane nsombo emmawo. Minua ba ma ni amekan unim enora oda hen enora de na woye ya na dwi ansa na de bechin ebetimi abasa kwa akronobo no mu no ebetimi abasa obi kura no ehwere ne nkwa ewo mu uti yeye ya nchewo wanya second chance hweye ewo second chance a wanya no eho efise ade a ye friend say second chance emakwa eba beye bribi enti second chance a wanya the father say wone gang moko robbery na yekumbi na yankumwo na unya akwan dwane ye no enkyeresa wo ye smart na eye ruade nko a ena okai wo na oma wo second chance hweye if you say second chance a wanya e bia na ochena wanya biem. Minua ba anadria me no kasai watu nyinsen agu obi tu nyinsen krona bi guye one survival wanya second chance utia yeye nya waduro ena na eye uti na yeye eye adum na awurade de adum wo na opesa wo ma wo kwan a etoso mienu so ubetimi de adane wonsa ubetimi de adane wadwen afiri niema ebema wahwere okra. Bible di adanse se ode bonyani wuo enya awurade fe enti anopai me se boni bia wadie anamon bia watu a enso awurade ani na bepem saa brei oda so te ase no eye second chance enora woda hen minua be ma oba no anora wo no dae na wonim pefe se oba no onye wo yire na nyame aye wadom ama no pei oba no timi ada asore ekoni fie no eye second chance because nanka oba no beda wo ho no nanka obetimi awu nanka obetimi ayare nanka bibi betimi aye no a saade na ebeye no
ebe change your life forever. Ebe timi lead you ama wako prison. Se oba bi beda wo ho onya wo yere na se oba bewu ewo wo dan mu a ebe sesa wo life forever. Ebe wie prison. Ya beka sa wo na wakum no. Ube yi wa no ba bia enyi. Enti anopai. Obi baba ya no akofa no ne no kodaye. Na nyame aye wadoma ma de achen wo no. Enkyere se de awo ye ne ye. Na awurade pese okai wo se eye second chance na ode ma wo. Dan wadwene, dan wonsa, na dan wakwan. Eni bi tiamu o. Eniema eba ehu. Enti anopai. Baby bia waduru minim nanso Bible di adanse se kai baby afri hwiase na sachira wadwen anopem so me no wo ka se kai baby a waduru na sachira wakwan wonko baby a dane wo ho na sakra wakwan efi se ade a ye friend second chance, the second opportunity. Enye obia na nya bio enti anopai emma me ho nya wahi mamanum asem enso wani sinase na dwi ho kwa akiri na obehu se anopai eye wunti ena awurade se menka sa asem we ebio se atemuo enya maaye mpo a mpofremu wuo ewo ho. Enti ade bia wo ye kai na hunu se Yesu nya maaye mpo a there is possibility say ubetimi awu. Na what of say uwu ewo bone no mu abra wanya second chance a obeye den anopai eye wunti ena make asase we say second chance akwanya etosumienu bone no waye bi eye adwaman no wabobi eye ensa no wanum bi eye konkonsa no wadi bi eye krono no wabobi eye baby a waduru bi a achia emuye san wachi na enesi gina ye se asema matie nti sana eye second chance ena awurade de amame na me ma awurade bre enye kwa me ma second chance we no empa me ho nkokwa me ma na ba me mfaso efi se obi ni ma de chiemu asem o ena ade achi yeyi me de me boda wuro nia owaso obetie manum asem dia me kan eye dawuro ena mebo dia owaso obetie dia me kan efi se obi ni ma de chiemu asem sima ba ko ewo yanim kura yenim ni ebesi wo pia kwa abontini se wo beba se wo ma wo beba kura wo beba no sen wo beba no hold ana wo beba no accident mu wo beti wani na wo da hen anope wana wadware o wana wahye wata ade wana wo nante afirifie enso se awurade anya wadom a eye bi nipa ofoforo ene be pejawo ede wasan aba fie ade a ye friend second chance ehu hie o ndi se wunya bi a somuye ene anopai mede masam no bewie ewo Yohane asempa eti nwotwe ne chichemu aye du baako the story of obano a yakoche ne se oba adwaman na yede no ko Yesu anim na yeye se yebesi na bo Yesu bisa se hwan na onye bone da na isanse wo munyina ya de bonyefo nti Bible story no kire ye se wo mantimi ansi oba na bo Yesu dan nani no na omunyina akọ na Yesu bisa oba no se wo mu bufo ana ose da bi obi amumifo 8:11 no se na ose obi amumifo orura na Yesu se no se menso memufo na ko enkoye bone biem
this is second chance. Akwanya etosum yenu Awurade de ma oba no enie. Na saa akwanya we bi na me no eka ho asem. Emma kwa nye obia ne nya bie. Ndi se ne nea waye nyina woda so tiase a wanya second chance. If you say nanka nora ubetimi awu. Nanka nora ukọ robbery yebetimi achew. Nanka nora uya abortion ubetimi awu ewa abortion no mu. Nanka nora ukọ da unu obi kunu ekọ da hotel no. Nanka ubetimi awu aka hotel ho. Na Awurade hu mmọbọ. Wama akwanya etoso mienu se jai saade no yo. Na se utumi jai a Awurade be hye ne ho animonyam. Anopay, the message is go and sin no more. Ko nenkoye boni biem. Masama mede ma wanopay, mede ama wache, mede ama wakwaba enie. Ade akye abia o, enenso Awurade una ye ma ye ni so ye kyerɛ wo. Wo nkyɛn no nsɛm ko a ɛna ye moa efiri ebeba. Maka no mawie no. Anopay, ye befa eye sadia ewiemu ebeye. Ye behwe ne ntentem na yetumi akọ yanimi. No nsia kase ebo wo yanim a eba ye de nyina ebebro ene anopay enso. Na ne weather report a ye de ba ne sadia madikan aka no eyinsusuye enti no sadia ebesi aba depending on the movement of the cloud skies no ene ne bekire ewo ho enom. Weather report. Yes, I am watching Emma Akwaba. Ene ye weather report no any a researcher SOMPA research team no womo a research aboano ede amayen na ohwe eye amanebo no a efiti enora najo banoa na ya de se oman mu ayekusu na miamia bebre yekusu no enam so ma baabi wo hokra ensuo no epepa na ni achi baabi wo ho a ensuo no etoye Ghana afana nyina titiro miamia bi te se baabi e wo mpoano baabi e wo oman no mfimfin ekeka edekọ esrem no nora no na chese osuo no ani ewo fom ewo ho enom anope ya ye kasei no ye bekoso ahunu kumo ye no onam a ayese ebo asie no onhweda nhunu wanim no hwa ade se saa na enenso ye behunu ewo emiamia kwaye emepo ene eye ewo empoano no saa na ye behunu saa de no nti ebema enedai mu ewo mu a awia no beyi niti ewo mu a na kusu ye no nso abakakra ewo ho ye batakwa ene ne mpotamu a sadia ye ka se eye ebono a esie no emuduro eye ohanchemu eye aduanan na eno achie no nso no ye behunu eye ensu toye so no bepepa na ni achi ama ensu toye ebefamu enkakra ewo ho enom afei ade se anope ewiem hye no egina degree Celsius no aduonu miensa awia ebo ananimu ebaya awia ebebo efiri beye nondu duba konkodu mienu eho enom no ebesesa temperature no besesa free 23 na apeja ede akọ 30 degrees Celsius ene awie enti se wonam abonten a obetimi afa chiniye anase obetimi afa ade bia ebeboa wo ama wanante awie no kama weather reporter yade ema wo enie FM. Yes, I edawase yemfa tietia enenso yenkyerɛkyerɛ ya yedema wana oye mines adwuma eno ye ne sana ye boa ye ho ahwɛ sɛ yebɛkɔ eye road safety authority na yakɔ akɔfa anɔpɛ nso ye kwanso jojo ede abro ene dia ye kan ade kyerɛ wana oye efam agudie adwuma ne sɛ ene benadai ade ba kwan sɛ wo hwɛ ne yie paa ne sɛ ewo se obo wonsa eho eban efiri se wajapade kese pa wode ye adwuma wa asase so eye wonsa
enti wadwuma na wo ye no eya hye gloves a yagye atom papa afidie na wo ye ho adwuma hye gloves memfa wo nsa kwa ensoso enema emu efi se mindset adwuma ye mu no wo nsa baako bibi betime atwa wo nsa mma no bi ene betime atwa wo nsa no afebo enti anope wo kwa adwuma no stay safe stay sharp go home whole ene ye futu sama ya de ma protect your hands ene anope ewo mining adwuma ye no emu on that note no ya befa eye anope road safety issues na ye de abra kwan a ya kwan so ebeye jojo anope nso dewura ye bo nyina ene se complain bebre na aba a driver one otwi moto puru mirika baabi ense se moto san car ho kra na o san car ho exhaust na ya biem na ye dede hwan ewo entamu ha no anope ye bodawuro na yasre motor riders se monkwa ehia enti moda roma baabia eni kwan se wo san car ho no men san car ho wo ye motor a wo so ye road user enti emra na eche driver ni no wo so eche ubi emra na eche pedestrian no wo so eche ubi enti no ye besre motor riders munye ahweye pa bansam wei hwan ne betimi akere mu ye ama ya kwan so aye jojo eye Abelin ono ena oye takwa nso ayem municipal director share road safety eso Abi good morning. Hello good morning apom to say very well ene na anope wada Roma ye hwe ene nso yakwan so se de be ye jojo anope de we na wo ede ma ye tietia na yenko okay we put a common drivers the person can say must say ye tire yes so yeah you see we tire driver ni be person tire say no cause tire the time the solution is say or say time no ewo esin asin no me what time no okay asi say who said the music can to say time no was sin as no can okay na no aka say or total no afa time or insert time no afa time no they above from what say part time as I nine say then so no the aka person can say time bia expiry date right time bia expiry date into no wo koto tire she no who say expiry date no ebia time expiry date edu apa ho anaso say na tempo ebia time expiry date na ho no edu anaso say apa ho 1 day grandpa e just say expired time na make en go for Rebecca say incident say time no date na ho na pa ho na time no e was here say no dey enye hwe eno pa say time na say enye say na ye dey say tire say like you say tire say they always me dey who say tire say we who say if can be say tire na ba we who say and metal small metal wires na na say akwa say ahoma bi na what time ni epie na we who say ebia time no just say ye condemn kwa we so enye na mom no time say back home be in fact time be three na they drive to call organize them ko tony ade every na in fact ni da say ni na expire na wo de ba enti ya ye hwe say time na expire we ni no tell bro na we use no or no you to tire after 2-3 years time date ni pound per or not what watching na ye wo no kwabra ni akosita di aba if you imagine that lifespan of the tire in the back lifespan of tire back say ADEA 3 years that's a 3 years na you to watching now work of ADEA say you akwa work of ADEA say thank you edit to adwane ho anke beka say adwane na say order than na wo ko fe adwane no aba ya to watching no because e check am na MBA so no ya to watching asen so ya to watching na wo work for you say when we say
When we say I didn't MBA, so or I didn't and who you into where you can say, papa. Very well. To talk stress say, information behind a time, who be a driver, who be a car door na. Ube who say or side one, ube who say a form one and check the front door no and chain what say. Then chain what we say paper be a year from information out the window. And now just say what time and cause ube who saw the one so far time and me ube who say a church and your man be brave be now. Okay. That kind of person make and say, young fan say a chimuna, sample no say a talk crowd po dia enya, no you who said dia and I'm quite so they used to offer. Very well. Very well. Abi anope yeda sene sa information ya ode amayen. Nyame nshro, nyame ya adom ochena ye besan ba wonchen biem. Okay. Right. Ebisan for any ya oti ye TARKWA nso aye municipal director o hwe road safety eso Abelen na anope wa chechere se ties bi wo ha ya na aspy nduko dwaso na oto a na wa ye ahwe ye. Yemfa news no mra ye koba akire ewo nkomo bebre. Sompa pretty Sompa FM and TV and market yapa. Sompa dear sassy so and many dear. Ajuma mini aketi usumwa sumyo anune bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiasim mubasum na wasum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye maketi apo eni je ti sumpa die e maketi apa sumpa dia sasiso emeni je Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa de MING. Teaching what video neto Sompa FM and TV, Nebema wenijie, and yakatiapa, Nebema wenijio, Sabra way mo dajini. Be natural, so no dear when ya Bemma when it na ketia panso kamu and market ya pa our fidi in it or some pa FM and TV why Yasim some pa mani and ketia pana unu ada some they are sitting name Emma Ketiapa. Ye no my munsam, my good dear munsam, Nina Necasebo. It is some near just to send Nina, some party of a mount, some pa FM, Emma Ketiapa, some pa TV, MNG, some pa Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Sompa pretty Sompa FM and TV and market yapa. Sompa 101.1 FM.
SOMPA 106.5 FM across so eni ebusuafo yemamu nyina ache niema makwa baba anopa no nsia na KJC Company Limited kase boso ensema hodro yaboaboa no omaimo ene obi maso ene brewie drusem yede ne nyina ebesomo anopa yi na enam SOMPA 106.5 FM akra no na enam kumasenso SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 enso ewo kumase hodomo a Adamfopo radio ewo France Paris abrochimemo ena SOMPA 101.1 FM so watakwa takra defo som wo SOMPA 103.3 FM 106.1 enso ewo techiman empotemo nyina ya to apetia no pay SOMPA 98.9 FM ewo sunyan enkranza ene ne empotemo nso eye 90.7 doma eye 101.3 SOMPA krono a udiko da no so anopa ubeti yenka ewo SOMPA FM saranso ena uko Facebook ene YouTuber SOMPA 106.5 FM Accra on Facebook ena SOMPA FM live on YouTube in some no so yakuchele nyina ADEA www.sompaonline.com ubetimi enyebi na wakenkan ewo honom na KJC Company Limited wodi adansie ho niema ababedum omanfo eneso yasene saranso ena medima for Herbal Center ne ayarese nyina ahemfie ene ehonom wo so afabi ena secure sanitary pad wo so de pad papa ba adwama so aboa ema yebosumi akwantuo no ayefofofo ede amaye no wo adaroma ena no pay ye de kase bono ebrem nsema hodo a ubeti ni bi ene se awarefo bi ya na wotwi awieye womo ekoje womo awore kama ewo tamale no arehosem abeto odware se abrantia no ne ababa no ena makwehia so a womo ato nanom wonse do akwakwa yare hosem ye de ho amane bo ebebremo Dr. Mahmudu Baumia enranhia mudie bi koso emwoden sema hodo bi to dwa se wo wogidie pa se wo betimedi nkunim ewo afimpinu ni aduonu nwotwe abato kronkron mu na wabra flag bearership race no emu aye den no Dr. Yaw osei adutumo no so ayi ne teachire mu se o omanfo ahyase na chese womo ye niema wabonti wo so no de watekule ene wototototo na niema ewo honom Narcotic Control Commission womo adi dwuma sonson kubi ewo poemantem nam so ma nipa beye du naide ya kire womo se womo de womo ho frafra enroboni dwumadie ene ehoton ye de ho amane bo ebebramo anopai ensam no doson afoforo bi eka ho ena chese anopai yesi nkonwa ye de ni nyina eba aba besomo na bibia atumi akonkan akenkanfo no eye banu medin ede ajoa asare mene akosia ejewa kwade buati Yashen samna se ede amamo na rehosem ena yede efrasie sanse akwanhia bi esiye ewo gurugu ya eno no ewo tamalemensi no emu ewo mentifi do mantem nam so ama awarefo mienu a enanu kwasie de yia na yekoje wo mawade na akwakoye anije no anije no nyina dane awerho ama nsam no emu akwakoye awurempa na dansefo echiremu ese enanu kwasie de yia na nsane ne en womokoje aware no ya baba wa Aisha Alasan ena womokoye ne ho ade kama Salifu Abdul Rashad ena ye ni kunu no womo kire mu se womoje aware no ji womani ye bibia wieye no enra en womo se womo etukwan akọ na nasie bi wo ho no mu abusuafo a womo ababa boa womo mbeso womo sene dempa board ne anije beboa womo ema aware no ho ntotoye ne hyehyɛ timi konkan no womo de womo aseda akwa womo enti Alasan Aisha eni Salifu Abdul Rashad eti moto so wokunu ena etu moto no woyere etachire ene se womo ne ehyen bi a efiri anim ho no mobakobɔ mu a enam so womo chem se de na awerehosem no akwakoye no Aisha de emunu mu ho a wanka agei ene woto nanom ewo ensie do ene se Salifu Abdul Rashad de na womu kire mu se womu kohunu akwanhia no wo honom no na homie eda so kura no ene womu tebiri womu kɔ ayasabia nanso fofia ntoata womu duru ho ni donhwere ba kokura ene womu kire mu se Salifu Abdul Rashad nso wantimi anyina kono no nam so
ato nanom ewo ensia do nti abusua no mienu no de akwakwa yare hosem e de ama wo mu anije anu nkom so aware de ya asempa ba wo moji wo mani no ene se akwakwa dan yare hosem a wei na asie ye kasai aprosifo as enhwehwemu ase ewo akwanhia no a wo mo pre ahwene nam so a ede ba ye na fe no bibia wo ho bia no wo mo de atoa so ede afiri ho. I was sorry to and some no so. Now Ghana Police Service one the crata be ababa to Monteso. Yatros Assistant Commissioner of Police, Mami Grace and Sa Akrufi and Ansa Associate. Cratan Moon Sam Kakrana Wabo Amania, Sa Ghana for Yami and in our pass, Saman Samaya. Sabia was a man the town food shows and said Pabon for one dorsum, I wore a Monteso. What you Ghana Police Service one money, Chicha and Fonibia and then social media so na Mania, Sir Ghana Police Service, I posi for Admakua. I want my Ghana mono one mashasia ya wafanipa. I want to interfere so. And I'm so ama police administration no idea about to ja at Rossa. Sound some no and I'm one a rodon radansam. Nipa binum na bua papa so much Ghana for binum sikadie. Now wabu one more faso or quamponeso. And I'm so ama and neno one much rosan some noa. What the aquato aba for interfere no so. Na Ghana Police Service, I will classroom one more faso. Sakobana say one more be a crowd tomb. Say one more fa obi adwuma ewo ma Ghana emua. Ghana Police Service HMO say Sakoba say one more for obi adwuma ewo ma emu ade ya na one mu yenie. Wo de kwoto wo mu ankasa wo official website. Anase wo mu social media platforms awodo no a ya verify no. Enti se wokọ Ghana Police Service say your Facebook ana X ana de akaka ho na wo mu ankasa official website ne wa hunu bibi etesa se wo mu fa ade share mu adwuma adawroma de nenam ni nyina no anya de a etesa nam so nti wo maka de akira Ghana for se nei nipa bonfo adọso ewo Ghana mamu wo mu de adwen bone adidi wo mu kiri mu sa atadwo no a Ghana ekonanimu ana wo mo twe wo man na san no saafo no nya wo madwene se bepem ne emfihia de osia nwotwe a Ghana yanya no wo ba sa kira wo madwene de afiri mu nam so nti wo manfo ma wo mani na wo yie pa na Ghana Police Service nso egu ahoboa ene nsiesie so se saafo no a wo mo de wo din nam wo ebu Ghana ade hye no fa so se wo mo fa nkrofo adwuma wa brente sa no wo batumi a kire wo mo no de wo ma begina emra no na Mami Grace ansa akrofi yo no area Assistant Commissioner of Police, Director Public Affairs, Ghana Police Service, Edmekoni Muno, and an Ensashasia, San Semi Watchers, was here Ghana for P. Nemum Ashray near Nidaho, and was a Ghana for Yetumi Aye. Kane mampani abedi eche ya onukro ya ehe so obekura franka ediama NPP amanyuko no nyame ya dum afimpino eni eduonu nwotwe abatono mu Dr. Mahmoud Bawumia eni wo so warahyiemu pa eni gidie kese se wobetimi edi nkunim no waba bedi amanyuko no anim ewo 2028 abato kese no emu wabra woni nsem 12 twetwe nkomo enra no na kyese woto nsa na wodi ekohia kane aban anamusifo ahodo ewo mansini assembly no emu beye hanu ani adruno ewo Alisa Hotel na enkomodidi ahodo bebre ene koso wo ho na nenkasa yemu no wodi tu dwase ye be check omampani John Dramani Mahama wodi kan ebedi mampanyini ene yeto aba etia no ma no ko opposition ene wo san yes wo beba no waba begina bi mampampa oba no wo begina ye no wodi nkunim ya ene wo no na mampani eti omaimu enti so wo no Dr. Mahmoud Bawumia kobako na se nkunimdie anko afa ma no a eden na kyese sese wo ma na ba mu bu wo se no de enya de kura bi ewo ne dictionary mu enti wo kon wo kwa boboabo ne ho pa na wogidi si wo ban so a nkunimdie beko ede amano. Mama can come back after 2016 and win. I can come back after 2024 and also win the presidency. Oh God, I can come back and win. Na Dr. Bawumia wa manesam no anso hono mu a echire no friends and 12 en wode etu yanimu ese ensisa ahodo ya wowo free se waba behia MMDCs no anamon fofra waba betu nso woti hu 101.1 FM
Well, the meeting was just to appraise them of where I am and then to thank them, most importantly, for their efforts in the 2024 election and to also ask for their support of me going forward. So that was basically, in a nutshell, what we came to do. We'll see how it goes. We'll take it one step at a time. The meeting was extremely fruitful. Enti ani ekoti esesie ni wo kire ne nsemu ese enye se oba be hia mensini anamusifo kanefo no nko a na emomu anamo ahodo ya wotu se de ebe ya nkurimdie ebeko ede ama no ene wode atu Dwan Dr. Mahmoud Bawumia ehwe nim se obekura franka ede ama NPP amanyoko ne eni ekoti ye na awasashe mudie no a wone former MMDCs won mu hia ye no ora Ebeneza doku wano emre bia twam na wogina mu sa ban kwa chepanyini awadanta empesua no so anase koponi mu enam so ama wogina aya former MMDCs besa hanu aduonu wanu nyina na mu ne nsamtrofo twetwe nkomo brasan hyemudie no ekọ na wieye eno na wanu baba trosa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo hwemu pa no papa no wogina brane sakonkoma ne agyan sakoba se NPP amanyoko na mane tumi se womran sametu franka de etoso mienu enfama amanyoko no aneneoma ahia guye emire bi atwam no wobehunu ne hyehye no aboa ama amanyoko no asa afa ne tuma pa de afra yie pa wose bibia no wono mu a enso nyame ye na wo mu ankasa aduaduamu ahunu se papa no wono ne sefata ya wo ye nipa soronko a wobetumi aboa ma NPP amanyoko no 2028 wono mu adi nkonim. Who have served between 2017 and 2024 during the tenure of the immediate past MPP administration. At this time, that the party has announced the election of flag bearer on the 31st of January 2026. We deem it important to let the rank and file of our party know our thinking and our observations as we choose a leader for the 2028 elections. Following extensive consultation with all aspirants and after a thorough assessment of their vision, their competence and commitment to the MPP progress, we are convinced beyond any reasonable doubt that Dr. Mahmoud Bawumia is the best candidate to lead the MPP progress. I was your way on Monyan Ebeneza doku ani atene kana no chino ana wababa chiromusa ayano kwasampa sana sentamu ano yewa Kennedy akompra kwa Japan wamo ene former MMDCs ko ya ahia ya wamo kwatena se kodidi ye enom ye ewi akire kura di won komo ane nyinata efa ono ankasa ne suade unu so ono so betu franka adiama NPP amanyoko no nanso no kwasampa wose Ghana for say Wamu former MMDCs in the year, Yera Kennedy, a comprehend at Japan, one more entanachi. I was there myself. We did not do support money. His assertion that over 250 came to endorse him is for body. Today, we are reading a statement on behalf of all of us. There was no statement read at Kennedy Japan's we spoke, wine, dined, and we left. Today, we are showing our support with a statement. Thank you. I was your way on Monyan Ebeneza doku mrebe chamwono na wogina mo sa ban kwa chepanyini ewadanta koponimu. Bosom chimra sebedwani Dr. Yawosei educhum so eka womo a womo yi womo ti se ne manyina koya mba betu franka ede ama New Patriotic Party NPP amanyoko no na opanyini de atu dwasa wono wato ne bo pa atechide nante ase wonko enso kakranka be wo kwakoduru ba bia wo kono wo se na nsem ntemo no de wo hunu se obehe na mra sebedafo ababonten na MMDCs fo kanefo nso aba na we yi niti wa ha na we yi niti wa ha ene ye de support esimesi ne support obenten wo se no de ensheki ne kura wo se enya dodo no omanfo be babonten abeka se an ye fo we so anase ye ta we akini ne hiawu na mom adwuma no ankasa no wo se e wo fom ho agro ne fom enti grassroots ho no e ho na adwuma no wanu ti no no ato ne bo se wo ye niam nkakra wa akire diridi ne nkomo tototo niam a wonu hunu se ebetimi aboa mankunimdie akọ ede amano enti wo so omafo nyina ente wo maso
woman feel woman woman has a surprise be and see what chrome or see a bell man for one pa eh na doctor do you dear bad abain eh into a penny walk when I send what don't make dinner chisa was a sad in a binny babesi or Ghana ha was say a nipper do one when you made my why ye education as we ho no say ya na your man for do one what you say one dear a ban who mesua a one way dear what the core economy now the core be sectors a who don't want sabe when in dear be ho was say what better baby a casa be not just one no ya waduchum no one shed denim no was say one wa school identity our development economics mu a wo abodin krata wo mu enti enye education sector honko a en wa bene eniema biara e ma leader bia edi mu no wo se wo sa qualities ni bi enti wo da so tototo ne niema aboa wo se wo hwe Singapore ene China ene amamienu yi ye bokro ni dia no wo mafo nyina e bo he sansen toto ye papa na ekoso wo man ni mu no wo se enye se wo mo hya ase ano o man ne be ye de aye no education wo mo de hya ase kakran wo mo tire mu eko sectors ahodo ni sa na mo ni bi no wotu no wogidi se nkurimdie betimi akọ ede amano. I was to and seven former president of the Ghana Bar Association, a lawyer from Kabumqua. I want my Ghana Muyora Yawafo. Now, when I saw the Atuja Atrasa, I was say I'll so cheap the morning. I got a mamma Savage for being and a family and him for woman name denounced one more Samra and from Ranya Juma. I want my Ghana emu. Was it drew maybe Anas Yamran Jana sa now Quaquayatra and to a buon now dipone. Now I am Rasavajania. I am one who say one more dear Sabio was ronco as an afrono. Sam so Saquaban Sabio will be a power penny and I didn't watch a Jomu Dija and Marano didn't want Emra and any yet Juma Mania Yanam Sunti Ghana Nuquasia so be as Sabio Yanso suffer for some man and acquire or my Ganamu and Timra Sabaja for him and him for one more my Ganamu. Now one was Sam Marano. I was your mamma Cronwa and Wumudi. You know, theatrics is not part of our profession. When lawyers go to secure bail at any place, what you do is that you engage the investigator, make sure that the person's statement and see whether it's going to be granted there or not. If not, you go to court. So the lawyers amongst them is my problem because no lawyer goes to sit on the floor asking for bail. That is why I'm saying that for me as a bar leader, I expect every lawyer to maintain high standards because you see, these images don't look good for us. So the non-lawyers amongst them, I can forgive them. But the minority leader and the others who are lawyers, I have a problem. I was your way a former president of the Ghana Bar Association, or ya Boafo and Eating. Anopano nsia na KJC Company Limited kasiebo ena yedaswa ekinkan edemamono na senenso ema esene na KJC Company Limited de ehwo na dansie niam nyina ewo enti wo dan no a wahyasie no a wonhunu se de wo ye no mepacho ofa kohonom enkoto nchense bia enfie mienu miensa na eso apa na eso nyina ye fita colors ne nyina ahokuru de afiri honom ahode ne nyina asem chese wo bi hunu dan na kro beka se dan no esi honom be ye enfie de ohoni enso na na onu ya na usi dan no me ka kire o na KJC Company Limited de okoho na akoto nchense ne wo honom a eyade sa febo ensuo beto ewia bebo apetampe cement ye papa enade ye papa iron rods ne emu niema ye papa eho ene wo moton no enti ukoto anya de ye bebu wagum na de de wo mu ni se wo koto niema ne nyina ne ye sign di gu asen mu e de akwa wo babia wo kono wa bra ye nye okapreba umpewe na opedien na jesi adwuma pa wo ye nti century steel for kra bo no abaso e de truck kesie tenten e bre no se wonfa no wonfa nya adwuma se de be ya ono so mu a wode ebo afoforo no obekoso a e de abo mu nkrani kumase ene Ghana half na babia de na KJC Company Limited wato ne branches no apeti a babia abeko bia ubenya dansie hu niema atofre 0204 355040 0204355040 now no endi enkita ho medimafo herbal center ni o yenhia no anka yewu yenhia no anka abo bi ate yare medimafo se bra no the time ebeto wo yade no so amani nyina tu edi afiri ho wo stroke tete wo ebubu wagu ho no be ye mfie de ho ni hu de wo ye ho wo sisi wo tena se na abesore a ade obi so onsa nifa na obi nso aso onsa benkum o ma pagya bokoboko so ohene na o mu de wagina ho eno no emoa
na akɔ baabi na obi ani hɔ no ma ɔbɛyɛ saa ma wa ɛhe ɛna wo fa akonya no a wote so no bɛka so ana wo biara diabetes etete wo asikyire yade mogabroso hypertension wo kidney no entimi mo adwuma yie mepacho ba ne bema ya maware mfie bebre obi kura de kyese ye de ultimate mato wade no so Dr. Time da so se bra na one for time ento sa wo ha no so obete ne te e de afiri ho ya de bia tete wo wa wako ache ya wunhunu so no me pacho fa kodan medimafo herbal center na wontimi enko yade no emfa ma enkran de poku ase mayira wo se brɛ na so enya ade abayira sanse ehonom ne de ekwan no wo kɔ honom a enya yira kwan kura kumase agogonso wo mo eni aban school no na edi animhwe Dr. Time da so say onyankopɔn ene yaresafo panyinti brɛ 0244774282 0244774282 ana 0500727215 we wuti ka mukura na onkita phone a ubetimi akire gutim 0500727215 secure sanitary pad nso adabro man ye de nsemi ebremu secure se emai ye bosoma kwantu betimi akonkan na wo haw bia emachira eye secure sanitary pad wadabro ma enkonkoto ya anom de ya abayi wotena se a just 2 minutes na bibia liki na tetete fa ho ye mpe ohaw bia sa eti busumi akwantu no betimi akonkan ama wa na se use secure sanitary pad center by na wo wa enim no so ewa e cover ba bia wotena se a leakage bia enim wokɔ wo mo tonton niema bojabojafo e wotebu ahodo so supermarket mu mo ba bia beko bia ubenya secure sanitary pad mo amu kumase ane ne mpota mu de mama excellent cosmetics ena kofa na dodo aba adum pz ena obehunu no 0243862158 0243862158 wo madaroma ye dane ye husima ye ba ye beto aso Dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Eh na no crowd who cry from me mama nia. Na papa mo what to say? Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Ekwo basem penemo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, besi wo bodwuma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kaso a. Ehwo na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no papa. Oh, no crapa. A police station in Chanhua. Hey, a quaba sempre mono. Onya mereda. She, where crano me and somewhere and will be in for yao. Baku a buakwas a pass kumasi, and Bakuso Pocras and Cranha. Obia say, Nana Kojoja a bemaba, our dancing, what on cement, iron rods, banding wires, and I do a plywood and just said about dance roll. Tis a BBA, they share a dance yas the Kobe. The pony in answer, a to football, would go come more, what could you free? Akra we ka so depo ene pokrase de no kra to nkyanya wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyanya ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntem edwi so Akra road femeso opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hey, Mido, Edrano Pawutimi 2 Boise, Echichi. Now, so Miss Midi made the yards toothpaste and then the brush and the Kishimissima Minyahumaka. Sentina ya bokoi na medie me all-time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama sesei menum so a enyunu anasa de ehia me sem fimfem me biem na won hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese entina wo se efe na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes,
Enukratrodo, Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. From Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwa so abebuoye. Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you want here, passengers the Gumika Imu, a Hana do one aircraft. Hey, and the Accra and put them at the moon. And yet the Muampa, the Sadia, Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years canon. Miss Connection and Shadam Koye, na Esakakra. To say what Peggy Mama, what young Bem. Connection, what about the crow? Stroke so dear, what found small. Tessa, I did what woo any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, our Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. SOMPA TV, ADEA AKYE ABIA. Ketuapa ampa yedamwase ene mwadaje se mwatwenyi ameyadane ye ho abaye toa ensem no eso Narcotic Control Commission nakokofo etu anamo kese ewepoe mantemu namso amachimoda ene akroso mpotemu de wo matimi akwakotu wo mu a wo mu edi enroboni ho adwadie wo mu ase na operation a wo me de call empotem ho no enipa dunan ene wo namso akire wo mu se na enroboni ebi ehehye wo ho na enye operation yi empotem ho no kwa mmram yahodo ye twa ho no asie nyina wo mu chem se wo mu nya intelligence yo ene wo mu tu anamo ekodu ho ampampa na wo mafo bi edi sa adwuma no na wo se de ye wo mu wanwa kora ne se chemical shops ahodo bi bia ya ye tontontontonuro ti se pharmacy ene ne ma bi etete sa na wo mu koye na chese wo mu ayema wo mu kwan se wo mu tontonuro bi ti se tramadol ene cannabis ne ne ma ahodo bi no na sa shops ne nyina wo mu etonton sa ne ma ne bi wo ho nam so ma enipa du nine de wo ma kire wo mu tramadol no ne nrobone ne nyina so empanifo asizi na nakokofo se wei enyade a wo mbema na so hono mu a enti wo mom wo area ho ne mpotam hono wo nya study pa nya careful na enrobone hudwade wo ma kantama dinsie se enyade a wo mbeboa ema ho nsem akoso wo mai mu enti wugina ba bi na wo yesa adwuma no a na wagina ye pa sense nakokofo nsa so mu a enyade se wo mbema emra no agya wo kura Sani padunan na yachire wo mu no ehwehwemu ekoso ebrese mu no wo mo chese ye de wo mekwa kodina mra no animu na emra no ani wo mu adi Doma West Marshall Johnny Yormanyan for Vincent upon Asamoah na panyipa dia to dwa ya watcher say emu ya na so mekonim say wo man no babia ya dri wo bi pa babi kwa ni tia to wa edan wa ya den na so yesi wo affordable housing e wo magana emu wo say affordable housing ne kura ne bo kura den chen wo bi e dia wo no ankasa awrawra ni mowremu na wasie e wo magana emu wo se nyina nti e na ba we batena konya so no wo ba so ye bi adeboa no hwe
atoto nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ Ghanafoɔ ho bɛtumi an han yɛsan sɛ wɔba ne mpɛ so aso a sɛdeɛ ɔmanfoɔ no mu si bi brɛ ɛwɔ dan han ho no ɛnyɛ asɛm kumaa. Renta nipia no nkankwanta ɛyɛ so pa ɔre tutu nkura kɛse ɛwɔ Ghana nkyɛ difference ne nhyɛ kɔ na nkawe a nka nipa no na nkɔmɔ bɛbɛ yɛ adwuma ɛwɔ yɛ nkuro ntwitwa no no nka advantage of more kyɛ aduane boɔ no bɛnya aduane boɔ a na nka dan ka ɛno so ɛwɔ hɔ nti nneɛma no wɔ hɔ saa na ɛno na ɛhyɛ ɔmo nkura ma de doɔ na ne ki pɛ ɔmo bɛba yɛ nkuro ntwitwa no yɛ adwuma na nso yɛ deɛ nkesa adaboɔ aduane boɔ koraa na nnɛ nkankwanta ne boɔ na ɛnyɛ fo biem ɛno kyi no I was your warrior on my for Vincent upon any your turn and canon and what you know. I don't shall be a one was what on my west war. Yano one more Kasai and my much said die hide here and yes, some get to our own bottom. The Okana and the crack. Umadi a damn body, too much. 7. Much to be a Kuma. So a damn board too much. Jevetre, 24 and 4 no wire. I'm wire pan, I'm the damn bonus. Which would be 1 year 2000. So no service of Yokona, show credit for Jevetre, I'm 1 wire, I'm going to take a damn bonus. You could be Okan, maybe the man be an bet if you would in area was say 2 years. I was your warrior Ghana Adeshia Binumwa, one more Doma West, and Yati Womunkin. Nana Bafo to Tua Sare, Eyo Hino wa Jene, Ewo Brekum West, Messinum or Bonomante Mopenini, and Etu Jut, Eddie to Justin Sembi Hapa, Ewo Empotemon Tichu, Eye Mabua, one more Eyu Womuti Honum, Na Eno Bonipa, Emudu Medie, one more Fanekwa. Nana nsemu ya ni eka ase asemu ye kan wasam wanso de bia edaso a ekoso wose oba mpatem ho no ma emabunu no sabe adwuma pa adi dwuma so wo mbesore anopa adware so wo kwa adwuma kwa kopa bibia ye da bi wosore ya ade edi kan ba ni tirim eye edurobone ene enya reda na ye blue na black wo wi anu akopa aduane bi edi na chese wakoda ma ne ho aban no obu ho no mokora wona obene namu asabe ensemhunu en won bedi won potem won ti wedie adesrede en wode to omafo ni titiu eni akyerɛkyerɛfo abatan wo mom ka bie wo mu asore mpanyimfo se brewie duru se enu obone no won bɛbɔ hu de wuro na maburu no wo mahunu ensunsanso bɔne a ɛwɔ so sɛde bɛya won betimi atwom ho ade afiri nema bi a ɛte saa emu mechia Ghana emabunu na medi entufo se amaomo na ye abrantie da na ni magraba mi boy enunti na jenjina konya etoye sabe na menye mfie biasa no fie na omo ko famia bibi ohine se wo jenjina ha atuna konya no so mfie biasa no so konya no toye no mo bisa machi okwase ndi se na mikuta su bamboni bia nka enya de omde konya no ebema me nti ye manu ye nana no mo so a ye be na ye de chi ejam emu no abanu a mabunu mu enu ye be se na matri ho asi enya bia e be bo am bi se we de no de odan so mu ono wonka se o ba wonche wo na be me fia ko se be tore kwa nom so no enya bia ye papa ye sremu e da chi Enia yekotie yeyi eye ohene owo jinejine Nana Bafo Tutu Asare After kwa obiman so na ECOWAS Community of West Africa States Ghana's economic community no ECOWAS wamo akwakoto aba na nyina nim se Nigeria mampanyi Bola Tinubu wono ena na ti akonya so se president anu wo hwa toto nioma enam so mama miensa na wono ka ECOWAS ne ho Eya Niger, Mali, and Afi Burkina Faso, Wamo Asra for Dom Ababa Jemina Boswane, Wamata Wamokra, Adia Free ECOWAS, Eya Bimine, Wamon Kabomuku, Batano Asie. Na I don't know so many days, Sunny and Yamasivi Capono, one Mawako Ba Ayman Penny for Ora Julius Blio, one year Sierra Mampanini, Yaka say one about one Aquana year, 1 year, so a machine wanted to Yama from was a president, Wababada ECOWAS, Equono Anu. Na papa wo hwem wo baba tena Sierra Leone man no eso pen eno ya 1996 ni mu no sabra no ye srani eno baba tena akonya so enti 2028 ni mu no ena de wedi ano no 2023 ena owura no ayese
wɔsan so ɛba biem ne nyinaa mu wɔn no wɔde nka akɔ 2018 ɛpɛn ama wɔde nkunim ɛna 2023 wɔsan so ɛba biem enti weka one sɛ ne second term ɛna wɔserve wɔ akonya so yi anam so ama wɔn mato aba ade ama no so ɔmrama yɛ president a ECOWAS wɔba bɛda no no watoto nneɛma sare yɛbɛyɛ a amame awodro mmiɛnsa yɛ wɔn matwe wɔn ho ɛde afiri ECOWAS mu no wɔbɛtumi de nkabom sonko ɛde aba wɔn mo ɛntamwe raso ne yɛgyina ne yɛde kaseɛbɔ no nyina asie anansɛm a yɛde baeɛ no yɛde mu akɔte no bi ɛne sɛ awarefo bi ya enano kwesi ada yakwaji wo maware ewo gurugu ewo mentifi do mantemu ato nanom ewo ensiedo sanso na Ghana Police Service admeko no abo amane yaseme ne na wo na nipa benom de wan mu din ebu nkrofo edefa so sara so ena Dr. Mahmoud Baumia edi na diso ade hu no ababeto edwa wogidi se obetimi atu franka ede amamunyoko no 2028 enyuma ko we ana edom eso yasene midima for Herbal Center ya wo mede ayaresa papa abre wo manfo wo se bra no won fa time ento wo yade no so na KJC Company Limited nso ena de dansie hu ne manyina aba Sara ena secure sanitary pad nso eboa ma ema bosumi akwantuo no atimi akonkan na kasebo no tieye efree enkran SOMPA 106.5 FM no na Kumase nso 93.1 wo mo FB 100.9 Kumase Adamfopo Radio ewo Paris ena SOMPA 101.1 ewo Takwatakra enso Fabi ewo 103.3 Techiman ene Mpotemu 106.1 98.9 eye SOMPA Sunyane Nkranza enso eye 90.7 ena Doma enso eye 101.3 www.sompaonline.com ko hono a ubetimi enya bi na wakenkan asonfo benwa ede nsem no bremu midin ede ajoa asare mene akosia ajewa kwade boaten yadamase amamunitia adehye SOMPA 101.1 Tika expert original architect commandant researcher expert mua Ghana hade obi anim se 21st clinic de we alpha and omega eba sciatica obi si akosia sciatica ja sciatica na say he say sciatica say sciatica ye anima ye 21st clinic enti wodi ebra bonidi bia wo pe say sciatica say sciatica say sciatica the anima ne say nerves na wo to ase no eba fa wusiremu akosi wunase no say mu ka wodria sciatica sciatica na omo ye commandant researchers expert originators architects a omo ye hu adwuma pa no 21st clinic woni te pen eti bomodia ne bra na momfamra obi wo ha waka obi otrasia wazimintimi nsore obi nso sore no onam na wachia eti we die sciatica de esese wo ma ho ye ha papa na ubetu ase so ati ase ade ne de adwuma no nim ya na anim ye o obi anim se 21st clinic oni madwuma no ye woni he obi a obeka se otimi esa sciatica no o ye fake obi a he hospital bi e beka che se wonno na ye sciatica expert me akosia go aboaje me ka che se wo ye fake efi se original na ankasa no eye sciatica eye suesua na wusua wo ye dai wutimi ni original enye peda se wusua se de so ati ase wutimi ni original enye pe etino etishane so sa sciatica expert say no say mo na munim ye no na munim say ye wo Watermelon Street ye free ho won Tantra Hill runabout no ta wo fura wo de hwe wo free domina eba eya hwe wonsa nifa so wo bo say wo furo ye na na bo 21st clinic bowra ho na ekone ye nsom ye nkrabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunum yesom enkran Tantra Hill runabout ye nie Kumase ye hwa ye wo hosunya ne Techima Nkranza takura de tema kasoa ye line no eye simple obi atimi frɛ bi wo de phone ma akora na kro obɛfrɛ wo eye 0540311311 0540311311 na wafrɛ na sciatica expert siakaka expert 21st clinic Adam anyway sciatica mami call it 3 times sciatica
sciatica expert. 21st clinic. 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. 21st clinic. 21st clinic. Sciatica expert. 0540311311. 0540311311. Not with them. Wow! Isaac Enterprises.
adehye ma munyina mo SOMPA 101.1 tena se sadano da nyina mo jebre na mutie SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 yemfa seda ama fididam fo nyina sanse womadawromana.com no ya na yekoso yadam nyina mo asedam ase na yadam awoko Facebook on my join ye dan nyina ka de se Ghana today ane eye Ghana today yeba be pense da obon krata no abane mu afa ye be hye wo nkran na wo so wanya bi anim sa no pe ade a kyese ye no wo ba be ko nyuma so wada sore wabo nyame mpaye na so wanim de wonim de da wanim wo na so ena Ghana today so no obenya nkran hyesem no watumi de akenya wo ho na wo de akon akọ anim mama badwafo akọ abasanse ene eye benada Tuesday na mema adwoa ene kwame achia no pay ewushafo mama wachi jo so mo ba mo ye de atomara wege mama mfa mo asemu mama so na enra mi hu ade bia pamini so hu ya okay wa hu hwe na so me nkasa yesira se be kura ni so hu yesi akuti ani wura me so kura ganya wase na kambe akuti anu so kura ye kentema o de da sia ye boss wa no hu aba no wa mu bia wa hu bibia sa me hunu mani fa ne hu ye me hu nsatia bisa o pasisi yere da no pe ya ayo enra no na suit Monday se no kura na me dwene ho amenti ase madam akosua me hu se o hye suit wohene yere ba no wo hyebi wo so ba no watata mu jeri so ba no wo hyebi ena ja ntele so ba no so so watata mu na the listen so body game yes and I'm say na run a suit Monday no one can we are in the drum na mu say asa na sakra bi papa bom nkomo wo say brebia e wo de seno anopa no na wo no gina mu no na suit ni die him na mo nyunu jo ye no na suit mu ayehye nti eno na ma wa mu ni pie oba jara hoye ya me adom asabi ya ke wo se na sei na me de den na me woka no kura me so say uni asabi aka na enuti na nra nyina me buy na because me say me yes e bia me yi jacket ne kakra bia pressure beba ha iti na e hye me oh okay iti enyumre no ma na me so da bi mama nkyere body kakra eji na wo kyere ketua bi akyere oh but won say ye pon ye dundum bibia but na say me sort ni me bi up na eden no ma ye hye me so ya pon nya fe na me kwa kwhye o say wabonyum enyum o mo nyum me mo nyum sa mare sasa nwa me wo se no wani abre ye record bi twitwa no ma bi na me say na da madam yi wa ta beze no wabonyum na wo twitwa I was a former major for me no did you many apam dada and of a adjoa asari and a bayer de enti wantie bia wa ha hono wadawroma Shannon so 7:20 am pepe no yeba bia phone lines no atum na won so wadwo nkyira kakra ya wo no wotumi edi aba 7:20 am yesrabu wa ne die no obuo kwa so ensem wo do ye be kan wa ha no ma ne fa ho de maya yani beje ho papa na atumi aboa ye am yedwumadi ayedie na atumi akoso 21st clinic the sciatica expert one ma doma so yasene na no pay ba bibia da ye wo ya woto asentini atwewa de aba na murumu a ko na one mon share ento ase emfama wo hajia special foods nie hajia special foods yedidi aduane pafie e wonom na abenya de afri enti restaurant awodo nyina monkonko je aduane na monfanko na monkonko serve ma ho wo eboa mo pa obi a peso ye yie outdoor ni ade no ha wonkono aduane faja hajia special foods won be na kama enso atumi de amauna
apam ne asare ena yemfa nkranhya semba ko entum ehia papa ase dru juada ayana eniso ne ye kra na obi eniso ahye mo nti dru benada sa no a e wo se ye ma ne ba fom mo na fe yakon akoye ne mu nkakra na ene no ye de obon krata no aba betwam se de da ne da nyina ye no ye de trending stories ne beba na apam owura bi na wone na fumponko ne namo o chire donkey okay yo na fumponko no wo mo namo na wonim se ba bia fumponko ne namo no amana da ho enti aboa ne kokotom na amana ne wapa okay afei na wonhunu kwan ya wonfa so a onyi aboa no so da na koma so amana da ho nso ye obi din o sao ye fro obi amana da ho awon kransa amana da ho ya apam was stories na apam we ebra aboa ne to ade ani mu no owura ne ye na fam de bia wantumi anyi no ode dua sim sanka aboa ne betumi na so efrumponko na ho de yesa se obetumi di afro dua no na watumi di aba enti na wonhunu kwan ya wonfa so ana oyesa da bi de adu na aboa no kra no wodam kra wo tete ha hai enti ne na wonka na tie ngunu so nche so wasie na wonsie no animu no so na eho no mo no nko obehye wonso eda bia wo betwam wafuom ho no mo a obeduru ha obehu no wode bibi ba beto na wode akaya aboa no na ade anyame beye ebra wo yes wo yi ne mpaboa no ode sa enetie edigu ade animu no ode sagum no na aboa no nya adwene bi se babia enetie ni guo na egu faako ana fa egu obi anso a eho ne pagya ho yesie ba egu a ene ho ni pagya enti aboa no fa adwene se wode gu obi ane ho ni pagya wo betia so enti afei wode gu ane wona pagya na aboa no tia no wode egu na pagya no watia no wode egu na pagya no watia wode nkakra ohu enu apie ama ni wura na sorimu apie monten so asem wei wo a obeka ne sei abasemu a ewo mu oni ese ni wura no die nim se wo sie no nanso aboa no hunu ne se ni wura aboa na manafiri mo na aboa no ni wura na dwene ye ne se o sie aboa no ba aboa no mom hunu ne se eye ni mpagya mom na eba en wodi pie enti kire se de nipa ye wo no emane mu abam ebi kurampo no wana de wo ye wo no ko anya wo saa anka wo mpagya wontumi mpie emfiri ba bi a waduro no adwoa wonso fa akra so ani enko na Joseph na onuanom ye so mo kwa akoton no boa se no omunim se nko mo ton no ama wabedie ama bia ba nko mo ton no ai na so ewi akire no ni mpagya etumi pie firi wo ban ti kire sa ewiasim die obi ye wo no emane nhyɛ wo supi baabi a wotie wonim sɛ ene ye kasa yi wo bo no akwa kwotena fie bi mu wote wo bi nkyɛn de nipa ne de ye no no wonyaaye bi anko apie firi baabi wo no menka adwoa de ma no adwoa fa wo de kakra twam na afi yenko stories na here trendy no so de meka ne sɛ aboa no wo hyɛ hɔ no me ye show sɛ no no kura no wonim sɛ obetimi apie enti ebi a wo no enne ena woda fom a wo hye baabi abrabo no aye den anida so asan obi catch us say in the next 2-3 years bibi say be free ho no abakora you might not believe nanso owura no eba mu a wo tiem no wo sagum no no so ti ohun wo take advantage of the owura na ye no anko obetimi adam ama papa na sesa anwea na ye man wasie sure but wa anyesa na sese wonu ankasa wo from honum no wa accept defeat wa anya ntum se wa ka ho wa ka ba bi owo no mo enti ba bi a wo hye bia no enima mu ye den e bia kra ba bi en wa kɔhye ekubi awawe mu ekubi adwuma mu ekubi wo matetie mu ekubi wani suade hu vision bia se anka media menhihye mu no anka edru sa time ya anka hana mewo ahaya makɔ me make sure say the next 2-3 years no metimi akɔmani mu attend de makɔ no but ma opportunity ne ba siesie wo hu sie na ye vigilant
aboa no ohunu se ni wura no osa anwea no egum ohunu ye enti se wuhu a ena obetimi atu anamu wetimi atena ye nyina yete ha baby awo no waka ho se opportunity ne ba siesie wuhu sie na ye vigilant aboa no ohunu se ni wura no osa anwea no egum ohunu ye enti se wuhu a ena obetimi atu anamu wetimi atena ye nyina yete ha bibi betimi aba pambe kase ade ye koso ide da bi mami take advantage okay menene nyina na ti honom na ade ne but ma dwen kura nko ho se ade ye koso yi ebetimi aye opportunity bia ma do but amahu enti de bia no yem ye ni na ho na yenya rehye se ade bia ye no bibi pa bi ebetimi afi mu aba enti wo ya na wam wani ada ho wa ye ni yi me so me lesson na me hunu wo we ni mu no eno mo agusia mabodofo na mate won nka na ma dwene mo nso do papa wa ko wo se ansana ababia be fifi no gi edua na ansa gi edua mo eni edua nso a abapa na ya eta fifi de enya abapa no pro enti emfa ho ni dua ye dua wo si ye si wo se wo ya abapa nko de wo so fifi eda no obi kan sembi apamo asem ya wo kan na ama me ya agedi wo se ye wo enuoma mienu ne yesie nipa yesie nipa ena aduaba nso so yesie na de tie ni difference wo mu no yese nipa de ne yakase yesie no ba aduaba de ne si edua edi kyeresa ba ko tumi fifi ba ko ntumi fifi enti wo de ne ugina he me gina de fifi no ebetimi abase o nipa mia ye mia wo de wa hye bebia de wo hye ni nyina yese ye de wo ko de ebroni frɛ ne incubation e ko akopore wo ho ama upia wapie pa bene so nice one enti bebia akɔhye na nya huntayem ansa na nyame kura de obeye biribi no wodi kan de ukokosie na wa ye ho adwuma ye ansa upia eni wo nyina sa bidi wachi enti bebia hye nne na uhu se kuna ye kuntia wo no eye den ne de hye na nam se ye power pempemu a ne ye show ko modern enti anopai sa abase ma abai fa na ye sompa Makatuapa. I was your way a year a pamtada, and a fay a joa asari, and a moche one canonese. And nano ya somewhere the buy in United, I was a baby, I was shano, a moon bonfia, and Casababi, one waka ho, won't mean Pemonco when him. Yamin and Indian Tia Wamana Banasa, Wamana Manasa, who anyone yam, a beer, a warning couldn't dear Mwachi, and tea for opportunity where so. Na baby I want so grab bibi free one yin himself kunim di ho ya e wo e de ma wo na ene trend stories ne de yin mame Sompa 106.5 FM and any affiliates the whole world the whole Ghana and a trend pa sao nya sam ketwa ya je baby ya na o de o se Sompa nya tenase na forgotten country ba hot bite ba news enyimre de no nso ba na bobrowa na ade cha no pa ye nya adaje na hwe nkrata no enua enu mu repeat serious pa enua chi wo hwe headlines a Sompa bayo no uwi a chimwa afidie ni firi Sompa kakra bi ko benkuma na nifa enua ho nkomo na wo nso akofe edie nice one enti eno di adanse se Sompa na trend na de ana dekura ne se Sompa de ne edom su ko wonderful ekwase ebino mo so ho no oh ye wuram sa yes amana donko enti odo ho bodondo adondo sa wonti Sompa dondo no do na ho abobo na MPP amanyokuo no mo se say for trend o say ye wura brand champon wonya sa ne hwene so se Franka Kurafo no ono so pese obebi se o my dodo say Brian Champon Ken era Kanaja na na Baumia afoforo kra san ne nam nchen ho a wo mo de wo mo bo ne hwerema enti ye ne se de ye ntie ye no ti mfa se
animu no apie kese pa no be nine and apie unyina so mu oduo heavy ones na enro ti asem wa former MMDCs ni bikai no wo mo so mo de wo ko Kennedy ho mo ko ho ne so o man ko endorse no you na say yo nya me fa ne credit yi delegate apam wọ́n sọ wọ́n mu kọ́ yìí wọ́n mu kà sọ máa ń kọ́ wọ́n mu kọ́ kọ́ didi. saa nkọ́ mo wei nso no yewura kan Japan so aka asɛm bi ɔsɛ ɛmfa ho ne sɛdeɛ ɛyɛ a woka wɔ asɛm sɛ ɛmfa ho ne sasaborɔ bɛyɛ abere wa akotodwe no ɛnyɛ adeɛ a wɔn mo hyɛ na abufuo koraa dabi wɔsɛ wɔn ntumi mu na bɛm o dabi wɔsɛ wɔn hwɛ akɔm ma ne ti mpo wɔn hwɛ akɔm ɛma ne ti mpo dabi so ɔhwɛ a ɛbɛyɛ wo faama ebi nso anu wantimi anye but ɔno de onim die woni mu enti obetimi ayɛ so wati ase ɛno nso obi nso nkyira konfo bantwa ho enti ɔno no wa bɛn no ho na no message no kura no ebinom de ayɛsɛ sompa nkɔmɔ ebola na ebinom nso de ebola message no ebimu de ebola kakraka ede bi nso de ebola ewura apam edwe wa mo de ebola now MMDCs no amra me tie wo ma say na say hey like seriously so what me ni pa na kwatena se adidi manom modi mo ho nkomo a me ka say bi kwa mo endorse no ba mo wi ye kura atwa photo mo o wi na ba omi aba ya ase did you could in so the eternity but I think that deba ko so man 40 ase na we a race di okay ena sebe me meti hey na se mampani mahama aton sa frɛ me se me mra meko maybe na on eternity se wa ha na vice presidency wa adwoa brafie na nkomodie bi wo ho of course I'll go e bia me konso enya me nko aso na e bia wa frɛ e bia na wa frɛ akosua e bia wa frɛ pam se momra na yeni nkomo ye beko unim se ya asa nkrofo kuro ya yeti hei se nne na Dr. Baumia sa adwa ne akosua ne apam moda wo ma nkomo bi wo ho no ma se mini mudi nti momra ye beko enti kone de eye meeting okay okwa de ye beti wo meeting na se no e ne be kire se on the nasem beba na emom no aso se yebefua ne so yemfua I'm telling you says MMDCs ya nra omukoshia Dr. Brian Baumia MMDCs you are Brian from Mombasa ye from Mombasa endorse and wo nyina so omukoso omu ye sisi e ne ko nhyiamudie no a enye sisi ni nyina na beto ama no enye sisi ni nyina na be endorse no enye sisi ni nyina na be support no obia adwene ehye ni tirim na se roba o mi akra no enti no anu mato aba ko sure obia wo de envelope no eki wo de ba no a ebia na Dr. Duchum abekan wo se nkrofo oba e na wan andose me e na MMDCs e na MPs ahe an wo se wo no de enye no kra no wo hwe because enese Dr. Duchum to nsa frɛ wo mo a sa nkrofo kro no ana be sanko so on de wo ye ne niam wo echire bokoboko Nicodemusly wodi nkomo no wodi nkomo no wo ye adwuma ho no surprise bi ebesi wo Ghana ha no amafo kro be wo mo wanwa be show down show up wo se agwo no any form enti enya de wo manfo ye na but eyesa obia te ne ho ase na obia ye na fam de asa abato de da bia ye ka se kemma men ka bi kire wadwen na men kire madwene ana se wo se bi oyera ba omi afa no nso nkire se wo se me so baba omi afa obia ne ba bia ofilie en obia ne ba bia ohunu se odidi kwa na somba dwono yesi aboa ne didi kwa bia na somba dwono eje bia na wo no wo ba omi afa yewura ba omi a eno nkire se wo se me no mejai Dr. Brian Achampo achiri bedi wu achi enti eno de wo se delegate no mo te wo mo wase ma wo mo nkonto kwa ne da bizu a o ma ye ne kama sa adwenkyere enti se hwene obi de obi de etre sa adwa de esi nani mu we sa no de ya ne nyepe ye te beta akora ha woni besa da bi mani besa true pa uzu ntimi nyiwa wo oh da bi adwa de great yang go da bon kra tell you where so for bi won kransa okay say otidin ala asa wo ye den a kremoni okay wo ye so for okay wo apostle so for alhassan apostle Anthony
came on the friend of spiritual CID. Now, or the assembly to society is trendy Ghana Hano. Etoda na ye bo abubu se ye mpanimfo edi anim wo mo moaman yi ene ade ene wo se Ghana ye hawo no enye akandifo a wo mu di anim o ne mu me ye temamufo no Yesu ni ye ban serious ebi ne se endorsement yi wo mo ko wie ya o mbasa ba be kan che se o wo mo ko ho na so wo mo anko endorse meaning se wo mo pe ba bi foforo nso efre akọ. It is a ye neema ye behye ne yie na ya set ye priorities right. Set ye bia no ye leaders no so they will dance to our tune. Say ye hye ye neema ye sompa ye se ade papa ne ye yo emfa ho ne adwuma ebinom hyeda hye yenye we na manfo betie yenye we ebewie no na wo ado ho bekwa akwhye mu wiasa akwa akosu. Ena sompa se de wo ye bia no odomu asukọ ehunu nokore no ansa na wo de atodwa. Okay. Enti se abri bia ye nokore nokore de empe nokore no frɛ no sompa o mpeba. Da. No otwetwe no ho. Na mu de empe nokore bia nso beba. Ena emfa ho ne obako sade ubedi ntro dodo nyina pese ye nokore. Nokore de ye nokore. So wontimi mfa atro nsasa nokore ma ne nyi. Wonderful. Eno de ensida mo ai enti se ye hyehye ye niema ye na ye hunu se ye ya ye wo dome de ye hia pa ya akwan ye katie fi asema ye hia ye dabi enti enya ba ne sa akandifo no be hu se dabi o ko dome na sa wo katie fi obi amuawo enti fa akwan no ko e ba ne sa de ye hia no ye nsa betumi aka maman no mu adwo na sofo kan asem we no ka kira asafo ma ewie sa o mo video ene okoto ko no so eno na etoko oko online ho a wo ma hyehye amanfo start anya sam keto nti ama so far last trend trend stories no o jiridi anya sam keto anu pe ya manache o tie sompa nso oh okay you so far Hassan nyame won hira wona onko so ama onimdie mapa obetumi di aboa ye adwo afa Facebook ni mu kakra ma ye na sana me de paper no aba Pedro wa Medina Cruz was say I'm doing the listening from Indianapolis Kumasi Tanoso Kesben Junction Police no it's also Massachusetts wo ai Massachusetts okay and no koda he papa I said and Pedro wadi no Dereka yeti or say good morning ye Joshua no pay na na akua mo aboting edifui Ablekuma Central or say Dr. Baumia ewo enhyehepa edemo my Ghana na wo person wo use digital means no na complex problems eniema yakwa ye ho adwuma enko no wo digital niema eso ano or say anyway very special greetings to Honorable Charles Otin Oti Assistant Secretary Hope for Greater Accra ono so ne dia wode ebae no Frances Spiel was say may the good Lord bless you for your good works here that say Akosua Emmanuel say special good morning to you Mama Akosua was say I'm monitoring your good work pa please greet Mr. Pam and Adwa sorry for me any ya say ya so every King Star ho ewo Nkranza DJ King Star okay teacher Kujo Tepa Nyina Susu or say 220 former MMDCs have endorsed Baumia to become the MPP flag bearer for 2028 or say we know a good sign pa for the NPP and will be our supported Baumia bia or see humility ni competency dear I say a pay off or no so ne dia or de ebaye no or say enchia enkoma chairman odine ho kwaku apia koka JFK obatampa ha wakumsim eni owura owusu bempanhia su constituency chairman hopeful 80 messages kakra aba wo Facebook eno no na mukita so wo de ne ba ko mekuta mi no o de beto ala na menye we nansa wa ko okay daily guide
ena mede to social front page ha Dr. Mahmoud Baumiani Yeraki in Japan emfonyini ena eda ha yi ena maami Samira nso ejina ne kunu enchen o say NPP flag bearer race no Baumia can clash over leadership to da pepesi so said you be asemi na me say ho asem ho hanache ze sia de NPP am nyoku no mu ayere papa emu aye den ena emu nso aye de enti ebre ne nkrabia ena be kire nipa kora wo mu beyi no amana kwakotu franka efija kwa bre South MC fie Pel ye ma me Pel Ankra na wo twe wieye ye chewu se eja eto bebia no wote efa bi nanso odum djadwumakuo no ni mpenifo timi kodu honom ntem ema wo mudum bibia kama enya de so se okra bi ahwe ne nkwa ewo ho enti eho asem ewa hanum se ya kratai ede aba 5 Nigerians arrested for car theft in Kumasi ukokratafa etosu ensia ewo daily guide mu a eho enwo de saa amane bono ababetu dwase Nigeria for beye enum ena aprosifo ensa aka omu sanse womu ekobo okro no ewo Kumasi metropolis honom na suspect na ye che womu no womu enedidi suyi Russell Ekenze edi 29 years wo taxi driver Francis Friday enso ye 49 years wo ye politician enya ha eho Linus Akwezi ewo 51 oye trader oye dwadini gifty ozurumbam wono so esebo ena Gladys Ibrahim intisa nipa enum yi ena ya kire wo Ghana ni ba ko so yesuzu se na wo ka ho bie na ya kire wo no ena se wo mo bebo afoforo bi din a na wo so eka kro no bo no ho Cosmos Madu Abuchu Madu Abuchuku wono so eka ho Ezuchuku kanedi ho ena ye kire mu se lele bi so na lele no eno no lele rice asemuni ena wo nyina ba kro mu na chese kro no ena wo mu de wo mu hihye mu ekura de obi hyen ena wo mu ko wi aye DCOP Manuel Tekujo ya okwa Asante Mantema police commander wono ne gira ensantwofo anim enura ena wo de saa ensemi etu dwa krata yi so afa bi aba Director General Emma Ghana Tertiary Education Commission GTech Professor Ahmed Jinapo Abdullahi wo chemu se woko family visit Family Health University ne ho en wo de kotu dwa ya wo chire mu ese nshisha hudu bebre wo hono mu a esese wo mu di gu akwamu se na be ye betimi aboaso ye no so wo mu dwumadi a wo mu edi senior members ya wo mu wo meeting no ase pro vice chancellor penifo edi school nanimu nyina no wo mu chire mu se opinion ne nsa hwa wo de ba ho no yade se wo mu ani aso pa ho nsem so wa ha tema oil refinery ena ebo amane se nyame ya adomu a October mu ena wombe hyase edi dwuma wombe resume operations papa na bibia etumi akonkan owura combat ya wono managing director wode dwumakuo no ano ena yede ne mfo nyine abeto ha Edmond Combat wono ena edisa ensem wonyina etu dwa wabra okopie mu ewo emrase bedwum committee a womo ena hwe enyina mahoden eso ena wode atudwa dada KD akosia dada KD ya nyame atonsa ede afre no nyame ya adoma penifo ebo amane se August 16 na chese bosome nwotwe no eda etoso edunsia ena wo mo be kata na chi krakra nipa obabi ko ya semu nipa obabi ko dada kedi de se bi obi amfa owo kura ensusu opanyin no eho asem ewo katafa etoso enwotwe ehun sem ewo hanum se ewo daily guide emu ene maajo afa daily ma memfa daily graphic da obokrata no ma mu yidie wo si truth and accuracy every day na anopai wode wasahene Alexander Afenyoma Kemfoni aba beto akiri ene wo se we nyansapo na nyansapo nso yesane ne badwema wo ka na wode akire NPP amanyoku mu ma se wo mope enkabomu ene asundwie ena afi se tumi besan ba wo mu nsemu a titu ne mrase badwafo no ma wo mu nkoye te se formafo no bi koye se oye ko hokodidi ne nso ya endo so no mu ne ho ade no wo mu nyina mfimfini
omye neutral anopai daily graphic de obokrata wo de ababe to akiri kakra ya eno nso eda ho na Ghana oil efre wo mo girl for na ekasai ene wo no mo say G oil wo mo say wo mo nya mfaso pa emfa ho ne said the petrol wo mo ka say liter bia wansi de meda so a ewie Ghana for tiantiamu a yeja negie no wo mo nya mfaso Ghana cedi no 84.7 million ya no pay okokrata fa to aduasa nkono page 39 asem ni nyina ewo ho enu achi no wasan so e de aba beto ha na GTech for ene kasai wono mo say sa doctorate title ni honorary hwan title no say wo mo e de wahwe ni we si wo mo ni atwe aba beto wo hena no na fi wo mo ahwehwe mu pa wuni wunya eboto ho so na nokure bia ni mu a wo mbepa ho ntema anopai daily graphic de obokrata nso wetwa e de aba na posi ni bi na yaso ne penchi se Kenya Nairobi blogger bi enam ne nsa so na oti nananom wonse do na we esi wo Kenya anopai daily graphic de obokrata wan fancy wetwa bi ya eno nso wode aba ye boso e de ama yetiefo se what is ECOWAS wo makwa akoto aba ayi pani a wobedi wo manim kane no na eye alata mampani iwura bola tinebu na wodi so enera wode nsokota no aseselerion mampani nsa yewura maada biu se ono na wo mu yi no enti on sum na won toaso emmo adwuma emfa nsom abibrim atoye aman no ya anopai daily graphic o ma mu yi de wetwa no de abetu mfimfini pe kratafa to so adunu nan ene na dunu ennum na ehwan so na won mu abibi nti wodi dem ewo man mu persons living with disability wom na efre wom PWD enye Paul William Dankwa anopai wode wom ho nsama ba betoa se wom da no o empanimfo asom na wiase nyina nso agye atum na wom di dei na wode wom mfoni ababeto ase fefefe ya mehu ewura Joseph Achu Homazi ya ne mfoni ewo mu bie anopai daily graphic ya boso ediama na wom di persons with disability eda mfoni eso no Methodist asafo no nso asafo mpanimfo asofo a ye bo wo mushire say wo mfa nsempa no nko wiase ama nyina na de obedie no wo mo na sunhye eja wo ba ne won kronkron di mu na won kyerɛkyerɛ won sɛ woni die Kristo ahye nyina so nipa maako adunum enwotwe 58 wo mo mfoni ene dakrata fa to so adunu nsian eno nso ye boso na ye de ama yetiefo eno achi no Gaming Commission Governing Board ya so ni in enti mehu yewura Mohammed Mubarak Muntaka Triple M ne mfoni ewo ha wono na woye efisem so afo anopai woda kratafa to so do nunsia ye no nso ye boso na fe ye de ama yetiefo Dr. Nkosanzana Dr. Nkosanzana eno ye wine no what's it African Union Chairperson NFA Professor Douglas Boating Industrialization Strategist and author was a tackle jobs infrastructure to revive hope until we will catch a bibrim a candy for no
sua hunu afiri so ya ye se nneema no se de ekwa na ekro se mo pe ba umi asem a mo ntwen se ye bie kwan na to wa na makoto aba no mo pe kan asem a mo ntwen se ye bie kwan na makoto aba no na enne na kuo we yi ne ho se ye gina ha we yi ne ho mo nyini se eno na de ntemtete ne abufuo ne ekeka ho no ba de enti anopa you for daily guide or say Baumia can clash over leadership eno ewo kratem 0260 1960 0260 1960 ubetima friend na wabaso na yafa ni odikan. Good morning. Yeah, me na penyin good morning apoma. Nyame adom. Me do know. My intiwa no pay. Nyame adom ye ho ye ba. Ala po de Jacob my adipaki de nyame na na gana se. Na mfa konye snam chairman bera penyin honor Bernard Oben. Elected member for area. Right. Also county 2026 MPP secretary for Tokanso. Yanko. No, in fact, MPP pay for MPP or Bia, you know, Bia, that issue at the young handle the year at the high. About higher, pop, higher. So Lucy, yes, a MPP and you must send him to think, and then attack us. I'm think. Nama MPP, I speak now, I should and the president is assured. Intimate rank and file of the party. We are pleading, we are pleading. Yan boko. Me, I don't see any problem with somebody endorsing somebody. Also, when they also be OBA, this is what I was saying today. Obia endorse, we so endorse be. Right. Obia would still be quite more endorse, but we should know how to play the card. We should know how to play the card. Yes, I'm high. Okay. I'm high. Yes, yeah, say, baby. Good morning. Good morning, Libra. Apuma. Nyame adom udini baby okasafi. Yeah, James Kofi ni mi fresh senyaku. Me da say open my mind. Yeah, nyamisha wanopi. The MCA NNDC for you know. MPP for. Mi first akwen mu mi chia MC Bilisa Company. Right. And AMP mi chia no honorable Isakila mi chia and ye constituency chairman papa honorable Danladi mi chia omupa. Right. Na MPP for MC so the omuyan sika bi no mu hwe omu pesika Woma kwatine fi na ahukira ka omu no omu pesika omu nam ha na nke ye de na kamunko ye friends Kennedy ho watupunu amamu wamamu TNT na mu free ho a kese womu nyina free regions nyina betinan kran na omu tutu saa sisi no omu digi saa sika no ya ahukire bi na aka omu no omu ye san wohu de na omu kan ya se ye ko kan ho ba kan no ya nkan kire ni se ye betu ama no na Baumia ni hu se obetimi aboa tiensem amu ankasa mu kika Nancy opposition and I'm watching more. Okay, yeah, now was na yemfa obi foforo. Good morning. Okay, 0260 1960 0260 1960 ofre na waba abekere onso wadwen ade akye bia yeguso a yekoye nim onso wadwen kire ene de wo he ene pp trende enano pay. Good morning. Hello, good morning. Morning. Udini baby okasafi. So, yes, I'm Piaro. My into one of Piaro. Yeah, Michiamo. Right. Michia Takwasia Colesi, especially NEC, Syria College. Mamma Command Samoso. I'm before woman track barrier. In the city of Ghana, only one president. Hashtag President Mahama. About Papa Navana. Oh yeah, NDC now MPP asama. You are wasting your time. Leave that because what would be flag bearer. I mean, come on, Samoso. MC Bujuma Watakwa. It's a tailor so Bujuma Watakwa. Now, Adieba Akuna Aka. Woman year, woman, no woman share grassroots. Right. Because true grassroots in Duka Odilusi. It is a Uber from now on year what ye. This was an almost sorry. It is Takwa air coso and see Yen Juma. Is a tailor a Yen Juma.
eti wɔn focus wɔ adwuma na wɔn yɛ no obi abɛtrɛ wa kan asɛm bi a obehu sɛ ɛnyɛ no mce ɛne shake wɔn bɔ mmɔden mbom na wɔn ntu anamɔ nkɔnkɔhwɛ bɛnipo no sɛ wɔn bɛtumi a wɔn ntumi a kakra a wɔn no bɛyɛ no wɔn yɛ na menkɔ deɛ ɛtɔ so mmienu hwɛ motofoɔ no mɛka everyday I will say it motofoɔ no divisional commander ɛm sɛ n'ani nda hɔ mɛka n'ani nda hɔ sɛ n'ani da hɔ no ma motofoɔ no ha green water ɛnna wobɛhu obi a wɔanya 12 years na ɔtwi mato bebree ɛni license a wɔn de twi mato nso yɛteta kwa hanom asɛm bɛsi sɛ polisifoɔ bɛtu amirika akɔhwɛ saa nipa no eti divisional commander na ɔte hɔ no ɔyɛ dɛn ɔmo yɛ gyekyi wɔ mo yiraa amfa wo sɛ woyɛ ndc ni woyɛ nbd ni adwuma no a woyɛ no fambra no fa yɛ enti ɔgyekyi wɔ mo nyinaa yɛda sɛ yɛmfa obi foforɔ anɔpɛ good morning wodin ne baabi a wokasa fi friend Isaac my intio anɔpɛ Isaac my question is what can bravo mkona yɛwɔ me plan bi sɛ sɛ yɛwɔ mpanyinfoɔ ha the meaning twina idon bra one and street better what a wagon pa in ntwi was one yan and mwa wo bono one kana one yan and mwa wo street whereby nim odu ho slow odu ho so ntwi na wa yin ntwi egya ne ntwi no one and na abo mo kwan no na one ne kwan no ɛda adwen kwan ni ɛna ma sɛ mo to bi problem bi sɛ traffic light no ɔyɛ adwuma another ɔyɛ adwuma ɛna third one here hospital road yinan kasa hospital road ayenam do ɛno do etutu na sɛ seven wodu bi ko na wakwasa ne yara nipa nan kasa no ɔwɔ yew na wasan so nam road ɔnyɛ ne kunkun na sɛ nyame anka na sɛ nipa no bodo na sɛ wahwe no kwa impenfo no seven one gun kwechi no one bibi yada say good morning 0260196062 0260196063 o frɛ na waba abɛkyerɛ onso wadwen ɛna no pay good morning udi ne baabi a ɔkasa fi Kachami didi ofoli kasa fi takwaya me da ase my ntio anapɛ masema bɛka no ɔyɛ first one yeah me blab no be kasa na say MPP for kwata opposition na ye ho akyere no masa awata opposition 8 years atimi asababe nti 6 months ni na nti edede nipa no ebi wa to na say masa party dia no wono ma masa ai nkakasa ni even any sikura wo party kwita mo on ai power kra no constituency wo ha say ntantawo egusu koso ho ye ni adom na school for bia no ya ma school for kwala ebi ko bitibu ye say o government obrena party liba power enti on bi ni siasa no nya FPP dia me ne masa bi second one ye moto no masa me nwa me ya da bani ti no ye ti taxi ota kwa na ma na yakoba ye yakoba ye mu ba ko gwa mindset ma ye na ma but the way this masa you to no this mutu moto no ota no masa ya be police commander o wa ha no say moto no masa because me say bi ma asama fa masa uka moto now only be yam wari am kwa kala masa meku ukolasis kan so la so meku ko ba na yitwa na ko ba na saro masa isa de wa boss meet moto no omunya say an age sa indomi kwala 20 years for no na mu ha do ye kwan so ye be se comment na omna ni hwe o me ne me da say yen say da say bebre good morning hello good morning yeah good morning udi ni baby o kasafi Daniel, the guy for Google Junction. My intio no pay. And I pay no show. And I pay in check a sycamore sick. I'm not sure. Takama catcher and there. When you know, now it's a much. Papa, I did a job. I did job. I shouldn't you. You don't get a kababa, not a person one day. I know, do you? I couldn't be ourselves now. Maybe before I come out some I'm not now position everything na I send you. And a second parliament is a day. Moment there and people want to ask maybe. Baumia Kennedy, why do it move down Kennedy? Young Dinian Patino.
because we also we serious. At the go out to my shot, but I can't end this man. You two year my money into me, yet. If you forget one, then you know, cover for that. You're the party, and the president, Mahama, Obama, Mumma, man. You don't like for moment. Okay, bye bye. Yes, we had our Sibebre 0260 1960 0260 1960 Ofre na wababechere wadwen anope ADEA AKYE ABIA ADEA AKYE a emunsem ene yede mawo ene nso ensem e wade kye yimu ena ye ka Ghana today Ghana te saying ene dadue ene benada anope Ghana te saying niema be na ewo wontamu amamuo mu NDC mu MPP mu Ghana asetena nyina ye nwoma sua mu galamse mu ye dwadie mu bibia say na Ghana eko edema wo ede na ye frɛ ne sɛ Ghana today no ubetima frɛ na nso wakyerɛ wadwen obi di abaso bo a ebetima abɔ na baso obi esese ye twena dwen si bibi so a ye betwena dwen si bibi so. Good morning. Good morning. Udini baby a okasafi Una be me jaka teleni sama ka batakwa opani me da say my ntio awan ye be say yisi ji fo say anapamba shop ya boko janshi fo light mia enji so ma sugu ye no da ye so mebre omna na omo hwe maye na boko junction ba shop ya light bi ede enia ke so mo mo no mo hwe maye na min chi ana me kudu ka bi obi na mchero mbanye meketse even there da na mbe bi kare MPP ana sam ne kudu ka be 20 anya you know the madu for there be bo ma ka bi there be say the madu normal they wo be ma sa we don maybe on the normal to want to nya me ya na se pakoro maybe wa obo hu se ebia gofo aye tuaba ni bi mu se be kire bi jama no ka sai ise okwo sekene school headmasters na pa mama o ka so diska mum no dia ye dia dem nkwala no 2 months ni almost scan kwe last week no mu complain what am I doing is na na do yen gofo no mu ye hye yom de bian ko kwa ba bo sum ni san bo ni ntu amuka na mu se hye papa no mu akontino no mu de bian bi so ko ba bia tankwala ri yin bian mu akoi no mu de ko also ba mu se o ye ko mu say headmistress and headmasters fo no mu awi mbonchi no mu nkwala na awi nkokwa wi gosua on is 2 months ni o ko tam ko ye dia sam nkwala o mu de school mu de yen kwa de biom ya no mu abafie because my do chicheni all this come and some go to again they no bet no dia yeah that's info bi foforo anope. Good morning. Good morning. Udini baby a okasafi me de Porsche kasafi ganshi my ntio anope asome so me de kaka ne say edu anapa na city guide for your so mo kwan no eyo mbeje na mo hwe sufo na mo twa kwan ne na ya wai Nisi ataka si echebo. Nkola binti mi twa kwan na mu jakale kwa ni fisa. Yese city guide se do na po mo bua e wo junction kasa wai. Yeah that's it. Na me enshra. Good morning. Hello, good morning. Owoahene. Udeni baby akasafi. Owoahene kwa me kranchi ni takwa banso. Me da say mira my ntio anope. Right now no pay the enda wase ni enchia ni echechefo. Nature member of parliament, Takwa Saye, Honorable Sheikh Isa Sarufutela, the Jovia Sondre Kano. Now, yes, I chair in Ibn Copra, MC, right? The Jovia Rosa Sondre Kano. They can say, Juma, audience, and so Babe or Taquano, on Fana, Sienus, no Fananti. Now, on your Taquana Taquaso, and Farentem Panfla. Right. Oh, I can say, a short to talk, drip machine. I don't know, but area about when you have a point, I ran all about it. I saw to me for so and I don't have black. I said, don't have black to me for women. Yes, you need to part because you don't know why was a requirement or you good. Say, I'm a and you say, to me, and Kako Talia, I'm the good say when the 2 months or to 3 and come in free so many. Nanka to that or that. Now come with the drip machine after Fasosa. I smooth time and I said, what time we was there? Yeah, I'm quite a man. Okay, but you're around back. Where has you we are? And yet, they want to trust MC. So the machine have become out of here. I saw to me order so many. But I say, only I mean, you. Yes, yeah, that's Bebre 024 0260 1960 0260 1960 Good morning. Good morning. Good day, baby. Okasafi. Patrol your friend Emmanuel.
Meda se brai mama intio. Yo. Mesre MC Bidui. Nana Kone Link Road in a war old town. A quino and yakra. A hono de bibi Alsha. Lion tea as some papa. Carl did to me at tea as fine. A bequa ball. Cars now on Hospital Road, a home as I say, Boba Broken Road, Namwa Namwa ye, and now so one more Baba so now one more year. They told me, ministries, baby, red control, social welfare, immigration for one. A one a grand Nigeria, non Kofuji, 1 point change. Ube kona woman say one almost mamia will be no praho. Mesre MC on funny nimbra meshe honomno. So was a 1 year in the idea they give no woman gate to one a bebuapa. Right. The son say so ubanam point a authority go honoma and say honomno a ministries. It will be MC will be a say you can't idea on to one amount. Anuna ebebuahe right ebema party no akosoro medase men so medase bebre wo de wadwen kire ba good morning. Hello, good morning. Sorry. 0260-1960-62 0260-1960-63 o frena wabaso no aba kire wadwen enche bia ye be fa sports enti no uremu a ye de wo de ebeso so good morning. Good morning. Udini baby al kasafi. DJ Bentu me kasafi takwa banso. Me da say my inti opening. Erika and member of parliament me chiana na pay na MC omo ina me chi omo papa. Ya beto twa say takwa banso kwan ma say say dey aye ne dey. Ayehu papa. Ayehu papa tipemfu omo chi enka. Omo yoro mu tu ana mo bi mfa ho. If say friends municipal I hope say the municipal will grade that. And you quote ya engine and almost grade so for me in so. Like only in fish my hope is a beboa. Now run back to Shabbat to trust. Okay. Or one or your business, Massa. Shekasa on your park or was on. It is a company is a one or the other pound. Right, the business or when your business go to over one side in our park car. Or when I say it's your pig and also the credit on the car. Okay. I didn't assume I mean to my boy, you need me, my brother. I'm a mamma, you're fair and pie, fair. In your middle, I'm quay, a performance in Casa, a walk a candy, open get Eddie, you or your come out, and I should send payment per day. Yeah, that's your business. What would you see? I would try to trust it. Which are the 2 animals? Yeah, Asampetia. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, officer. Udini baby al kasafi. Medase my inti wano pay. Yeah, that's it. Every me over achim to attempting to achim. Okay. Nancy machine business so you credit card anymore. No, if you feed drugs at the call, I could achim and yes, very well. Yadase yate wasem. Good morning. Hello, good morning. Udini baby al kasafi. Medase Brajima my inti wano pay. Ana pay yo SOMPA for mama maso. Ene mo juma pa gari de nyina me kase. Mo yema ta kwansa yimman. Na me for fit case so. Enti na bo and bedu. This way to organizer MPP. Minia papa na juma wo mata kwansa yimman MPP no. Minia ano den mentia no. Amemra masem so. Minia me be sana pay. Ubusa atakwa assembly say. Na drip machine e wai. Ina gross ni access ano. Be be bia ko say. It is to say MC for our no. So we e kwa na mayen. Na be ko so yem adaba for no. Ina gross no. Would be ko kra. O back o kan tell the shop. It is to say MC for our. So we tell ni ina gross no mayen. Minia no be me da wasi. Yan so yeda se bebre o frena wabaso na waba bekire wadwen 0260196062 0260196063 na wabo awram yegusu aye ka wo se enche ye befa sports na ye de abro ye koba anope ye ne eye shraj ebe trans ye bedin komo
yɛbɛhwɛ yɛ japadeɛ enso mu enti na yɛ kasafa will ɛho nsamansew will mmara no sɛ na ɛka brɛbɛ na sɛ woyɛ will ɛde to hɔ ɛna nipa ni adagye wo kɔ sɛ wa ma wachi ɛbɛyɛ sɛn. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Udin ni baby au kasafi. Ekacha ya kame antemansa me kasafi sana ipatangi line no so. Me da se, me enti antemansa. Papa me kacha ayi so ye road e si akon pepo na ase ebe sen ko metro mass wo no. In fact, e kwan ne nya kra ye wo kwan no. Sensuo to anase yabwa. Entu tra kasa akasi omutu ahina. Ede bɛhyɛn kɔkɔ no yɛ friends yi yɛ pɛne kyɛwa ɔntwɛ n'anim bɛhwɛ yɛ na yɛbrɛ ɛme ɔmo yɛ election ɔmo twam ha na woka so mo kwan ne deɛ mɛyɛ mo kwan ne deɛ mɛyɛ so yɛahwɛ akyɛ sɛ asɔ kora mmɔ yɛ kwan no so a yɛbɛka sɛ kwan no ɔmo bɛboa yɛ friends yi yɛ sɛ ne owura yi sɛ kela ɔmo ntwɛ ɔmo anim ɛmɛhwɛ yɛ na yɛbrɛ papaapa no da mo ase yɛda sɛ antemansa ɛno nso wo deɛ wode baeɛ. Good morning. Good morning. Me ba cha udi ni baby au kasafi. Francis Torredi. Me da se ma inti opening. Cha wedi eko homa MPP constituency executive. If national haba say every electoral area ya in church MPP 40. And so you know what church says why to who you know. Why selective? Manakandam. Why selective? No, you know. This also a Padaya Korea. You win power 2028. Yamisubana, a minimum, why adopt now? What you know, why selecting us and why you in one jet. What you entity beyond Trinity. No fast, you know, Takwa. Yo, every time for Yeda say, Sir, as some soon a big nanedo friend no SCA. Aha ena takwa man ekasa takwa for akasa MC yera one o MP Madaroma ensem no modia ewom na eno na demo animu yi monhwe na anamontuo mu monkai na monyo emma temamufo yemfa agudie mu nsem emra sports de obia ni je ho yekoba enkomo ewa akire Nonso about policy man aduana ensia bra so no pɛ so de agudemu nsam ɛna ɛto aso efisa be kɔpem sɛ no ɔtwe ɛbɛbɔ ne apagye mu na adwumadi aka nso etima ba beto aso amana ne nsam ɛwɔ ha no sanso na efisam ɛwɔ ha ne nyana no pɛ aka mu ademu nsam ɛbɛna eti from to so yes mo bibi ache na mo bibi akwaba ɛyɛ asɛm nonso about policy man aduana ensia bra so no pɛ so de agudemu nsam ɛna ɛto aso efisa be kɔpem sɛ no ɔtwe ɛbɛbɔ ne apagye mu na adwumadi aka nso etima ba beto aso amana ne nsam ɛwɔ ha no sanso na efisam ɛwɔ ha ne nyana no pɛ aka mu ademu nsam ɛbɛna eti from to SOMPA 106.5 FM so you are live Facebook ntimba chokwa na wahyɛ na onua bi nso so anya bia na bia nso team ay kama nso ɔhɔnom na dwumadi sabe yɛ ɔde na bedu tia secure sanitary pad ɔba ɔbosome no ɛbɛ secure ɛde ama me pa atwa me kanfo secure sanitary pad ɛnso so ɛna ɛde ama ɔno ɛta akyi ɛna dwumadi yɛde ɛba ɛna medimafo ɛba center Dr. Time da so
oyare no time ya the doctor at the time beto so ebra no so ya now so wetima nya wa ya san bia so come da ma stroke na waist pain ukotodu na ya diabetes prostate issues ni nyina no but for richem o medima for ba center kofa ban doctor time da so me so yare no all the time ebeto so the amount na asen so wetima tu Pokriase Mayra Honma and our Sanso Kumasi a Buakwa Agogo and a Gamma Hospital and as a Gamma School and so and a Eddie 0244 774282 0244 774282 and I said 0500727215. Now the same Mitima for about center. Na omajo na yare no omatimi etu ase ere ama we no etuma kwa na poma stress na e dey agudi mu nsem no enso e banten start na ye fa fisem no en start na e be start also the black queens aso onu se enche nyakopon aduma abusum ye ba besim ye ene ma no Africa Cup of Nations eno so 18 abaso o Morocco na Ghana say yakọ e ma no ho ma na sa habwan buso ombo na otwewe ye omobo ayankofa kesi omne Malawi ene boy amso omo kamiensa Malawi enso 18 mete kanu bako na no ena head coach aduma the Black Queens of Ghana owura first Kimla ene busa say mo hobo precious amaya no e ma no emusem etise na owie no ena ochemu say anal streak and I say na otwewe ye fani ke mo omobo no na say come say more than 7 goals na say 3-1 no eye asanse ne team no afei ena wo hye Kimla Entiwe head coach owura first Kimla Black Queens head coach and so sama and I said come on so ready jano pe no sama for na ya titin 7 players every camp coach and okra say dey ya no and okra say maba no makoma akwa nso omobuban the Africa bo Morocco coach chirima Kimla na the say maba no be Africa na so still na say rotation so ho enti ana sama no so jano pe no sama for na yefiri na tutom na ya club issues ne kakra say transfer no gusu ekos ne mo transfer dey nyame admo china me ba transfer stories nkwa enso na me de be ma na bia so team kama na yewure mo aso folk onum say kwasi ada no na Ghana Football Association awiana ne tetewa yan kam je mo so mo de letter 10 da ba wonten so folk o ma mo 1 year ban o mo team to player yen konko team a no odi bia se boyfriend say Salim Adams ne transfer na se no loan a o de be pie won e wa aso folk no no na ne se scarce e ko de ma ne odi bia as first can nkwe boy go tutu di kwa ba o na eno na ebusa alaja kam se sansem no eno kre na alaja kam chima skandie eno kwenamum o metwa. In the first place, nobody can run away from it. You need almost a year traverse, which was perfect. Rather unfortunate transfer deal now, the way I hear Panama, because the issue was of cutting finality after a year. So Panama schemes. Unfortunate. At the end of the loan deal now, they asked him to come back and they wrote back to us. He couldn't make the grade now more clever. Okay, you will scan Yakobo. The agreement was $120,000. May become on 70 data. And said you'll be in internet as can mood. Now you himself for sure. Or corner or Bebama na Kakesiaba. So when we are paying that money, we wouldn't have any much problem on it. Unfortunately, about a month now, Panama. Yamina Timasi, Amayadi Hong Komo, and on Ankasa say it is true. A transaction, the transaction Anfa NT or the money 20,000 out of the money. And then we should just forget it. Though the time that 20,000 that we agreed, I'm sure no statistically immediately. I think that was somewhere around March. But the money is ready. But that time, $1 at the black market was running around 15, 8, 16, thereabout. But when the money was ready now, the dollar has dropped up to 10 plus 11. And in the friend says, come I ready. And I said, come I check and I said, I deny on the 20,000. The money is still there waiting. I've been talking to them throughout. Even last week, and we had a conference call between me and Yakobo and the CEO, that's Alessa Komi, or US. We spoke on it extensively. Let's just pay that money. And they are ready to pick up that money. They just come to the office and pick it up. Alhaji Brema Moro Akambi and I'm a part of Watinikan board member, Headmaster Folk, and some so I don't know. Now, so you're that Sweden House of Folk, I say anything come on. Now, all say, it said the house at officiality, at the about one dinty,
systematic or the better in the mama ha na she has officially the crack attended about one this say Owura friend say coach Abubakar Watara he say on your head coach Bunemu Oma sign on as technical director technical advisor into and some has to full company for and so at the abandon another Facebook say has to full reassigns Abubakar Watara acts special advisor to the board they say and has to full company for a letter omo edi ababon channel perimusem ema generative for ansu ojumade nso ntina we na tisi no parade no kwa yemfante yemfa no nto no nti ha yemfa parade no nto nemu yenko coach Watara ene we say coach yes we head coach the master for ku bi say o baba ukotu has board no omo na kotu omo for na coach tirima o die nti ensema coach de tu yanim. This world, when Jesus came, created so many fighters. If you read the Quran, Surah Yusuf is Joseph, you can understand the things that are going on in this world. We are Christians. If you read the story of Joseph, the Bible, if you go to the Psalm of David, the Psalm number 21, 22, up to 27, understand the things in the world. So you can't believe human being. You can't condemn him if he didn't love you. This is not the God which is alive. Somebody can eat you, not because he wants to eat you, because he didn't understand you. I don't have anything against the fans. Because without the fans, we coaches, players, you don't have a job. Na Coach Abaka onim Bible pa o. Onim Bible pa. And they say, ya sign no as technical advisor headmaster folk aboard no na enim say obeja tum no aye adwuma no ana say wonyanti ye be studio ya and has putting for the official communication eba bontana perimu sama generative for na ye fi honom ne tintomo ni nua asane kotoko Samba Onel eye defender edema asane kotoko ene busan say season o first season o asane kotoko Samba ekwo sen ene edema ekwo sen na osipe no ana anko ne sa. Okay, yeah, when to say Samba voice in about my first season with Kotoko, it doesn't good, right? And I wanted to win 2 trophies. I won only 1, so I'm not too more happy, but I'm still happy. It's where Samba Onel, not just a season. I'm going to say now we see penal. Now, so you omude asida bemanya akopasa say entire team ni nyina na come here somebody league no a lot of no massage FA Cup e dey so na so akoba na say next season dey we say we are so bit ay kama then you say what about way of first season or second season then you expecting from through a lot of things, maybe like some matches we're supposed to win and we didn't win, and we even have some matches that we played draw, supposed to be winning games, but we didn't win. No, I cannot say Ghana League is easy for me, you know. And Ghana League is very difficult and they have the good players. Samba Onel, the father of my son, Kotokwani Samano, next season, I hope I will be able to and on the Dean Command, and was actually said. And no more free, I'm a Kotoko to Magic League. A be a match is Bo Honma, next almost send a simple falla. Now Kotoko, Etim Aquaco draw. A bon man, almost send no more Kulusu. Now, and watching it as I was answer Ghana League, no one say a more for. And I say, one was say, hey, Ghana League. The work I don't say more for Biawa, Ghana League, Edim, Papa, more thing. Then there's some Samba, and so Eritrea Perimusama, Unity for near friend in Ramu. I will coach a 4 class say, now Odom said and now Owura friend said, don't fair. And a club president, Edema Young Apostles, and about 2 days said, Coach, I said, with Diakon, and no real fence are 4 quadia. Some coach go from you, coaches are forming, Omona bon pa. Na enu enra and 4p, eh, nano, na a 4 so at the Nedia Abu. Edi kind or say 3-3 because place na no kutano omuni bo nebo but a time no time place in team gel our churches who PBSM team ball match now left footed players makumaku 6 etin chena the right footed air ball 3 team be anyone want the right footed ball 3 inti me call the match was same 3-3 no ene edi hin because do here no na e match na was say ball ye ne Samates metstance na ne ba no damwane coachi damwano uni lances no coachi ene brekum chesi okochi ye ne Samates okochi ye na metstance nim
afei no ma yɛyɛ ma yi no ba na hɔ akɔyɛ ɛyi ntina na holiday no ntia me distance nim na okochi yɛ ti media man na me sase ka sɛ media man na yɛ kɔ no this kind of ball mo boy ne de ahwɛ ne ko media man na ampɛ so yɛ kɔ ba kɔgye bebrebe nti yɛ nkɔbɔ 5-4-1 sɛ de bia betime nya more defensive than attack no yɛ ticket no yɛ kɔ ne ndaa no ɔne ne ba na kasa saa sɛ damane kan sɛ saa 5-4 na yɛ kɔbɔ no ɛbɛ ha team no ne ade nti yɛ mo yɛ system na me kan system no de metime nkochi because na me ni ha na mbɔ saa mo game na mo bɔ no sɛ mo pɛ de yɛ mfa nkɔ yɛ kɔ media man no ɔma yɛ mo team ɔmo yɛ mo selection kɔ mfa so mo de mo team ni me hu hwee de mu an sɛ first avage 3 ayɛ de ba nti yɛ ba yɛ bɔ embaseke na me sɛ me nya ma saa na mo enko so na me de one player yɛ fɛ no shooting bote na me de ne ka sɛ no me prefer saa boy no but mo so mo boy ne mo training ne mo no china memfi na me de boy no ko bɔ try against yɛ ko training mo ma training ho nko bet na ko ja training grounds ho edin bia ma training grounds me nko a beto so ko asɛ na me de me fɛ man ko to sɛ na chɛ mo de biscuit na ma me on ma training oba training a da oba training no o de kana ko si bia bi no wada da mo ma training grounds but they do match out they pick up their selection when we mebo na me sɛ me mpini e ma saa boy ne trance yɛ boy ne baseke match no the guy was brilliant yɛ boy no wie no yɛ hyɛ baseke 2-0 yɛ wie ne yɛ kɔ away match na yɛ kɔ vision no wa mo ka kyɛn sɛ no o ma me mfa players ne bi nko because some players didi ka nneɛma yɛ left behind 5 players yɛ de kɔ vision yɛ boy no wie no yɛ kɔ si vision deɛ nyame n'anim yɛ wie match no vision for hyɛ yɛ 2 na yɛ de ba yɛ fie yɛ bedu fie no na yɛ bɔ out of lions na yɛ de 5 players ne ba out of 19 minutes out of 3 and the same thing gaba kɔ obo 2 wo si me nyini film nimfa we mehye na me se dabi and nti asɛ de bia sɛ no ba asɛ mo ha adwene anti that day no kra no da mo ano na ne die ne ewum nti me kyem ko hu sɛ omo de bi me gyan touch no na da mo so de me kyɛ no so coach yɛ bɔ no wie na yɛ hyɛ 3-1 ne wie no yɛ wie ne ba ne ka sɛ yɛ ne ba sɛ ka match no na ɛyi ne wɔ soro ɛ sɛ ma ne ba ne ma ba so na saa match na yɛ bɔ no bla match on bɔ last year no ɛwɔ so kyɛn wi eti we nsɛm a owura fɛ sɛ coach afɔ akwa ɛwɔ coach Kim Faisada coach asɛm Midima Football Center eti stroke, waist pain, diabetes, prostate, hypertension, kidney failure, and watching infertility, both men and women, and watching all the chronic diseases and I said typhoid, malaria and borum o Midima Football Center. Now Dr. Time that so young on family and to snow to us here and so and from a pokria say Mahira Honma and was Sanso Kumase and so your Buakwa Agogo opposite government school Honma as anyway 0244 777 282 0244 774 282 and answer 0500 727 215 na yajo so South secure sanitary pad enso no e kan bo ba boss me akontu no e be secure da mo secure sanitary pad and I make am for edama yamra bu kakra bi na yen sorry na jumade akan so emeto aso eno a club world cup no enso etimi eba so Atletico Madrid e se ba ko Emma Botafogo enso etimi ante South na Settle Sanders enso no eto no wa sebi Emma PSG enso no e kwese na kaminu a ono so etimi ante ana pere musem Emma generative for Jumade so na ahmachia na enya sangutra kwa Inter Miami any primaries game no and so ekwende 2-2 as on no FC Porto as so SF4 Emma early as soon as SF4 perimusem Emma inactive for now after the game no na to say players do na as etimika sent ya hwe na mo Hakim voice no na nti Hakim aye player de osina kan edma Paris Saint-Germain and ebusan say Hakim say what to qualify for round of 16 na money Inter Miami and ebo yenti Hakim and so die. You're through to the knockout rounds. How are you as a team going to approach the knockouts? Just prepare, be ready for everything. Now we have to recover very well after it's too hot here, so we have to recover very well. I think we have 1 week until next game and be ready for that because after this knockout, if you don't win, you go home. So we want to keep going until the end. Only 21 degrees here? Yeah, but we feel it. We feel it after too many games. We are in the end of the season for us, so we feel it, this kind of atmosphere. And to some Hakim Ashraf ono esna kadma PSG as retuda na wona say eno Ali ene FC Porto no boy fan Abu Ali so ena 50 and I say we no 51 minutes na wa hat-trick as on ha na we say boy no momotima anya draw na still Ali momotima qualify no so me disappointed papa but say so we mutim no ma omo young player no mo hwe no say one of 16 committee qualify na so entima akwa so mo akotena fie na mo akwa omo Abu Ali. We should have scored maybe 5 in the end. The opportunity was there to at least win the game and score some goals. We was not sharp enough in front of the goal in the second half, and also we didn't defend so well on some chances. But I'm happy that we scored and that we did a good performance to make the club happy. What do you make of
of your team's performance throughout the entirety of this tournament? We started out well against Inter Miami, missed some chances as well. Should have won that game in the first half. Didn't do that. Palmeiras was unlucky. I scored an own goal, but today we really showed what we are capable of doing. We played fast football, strong football with some young players. Enti we player Edema Abu Ali ono na superior man of the match eno Ali ene FC Porto no ntine 17 so na yemfa agude musam no NC na prophet Kofi Oduro prophet doctor apostle na omna no fanya kopon asem na se first service entrance we fi sabe kopon se no ndu ebobo meduma fo aba center doctor SOMPA 101.1 FM. Yebeda SOMPA 106.5 FM Accra. Yebeda womo ase Nana Safo Kantanka ono ena anope ode sports ebreyen. Sports de edru onim say you be a favorite. Yakofa ede aba. Baby a yedru no enche yebema kwan na yaba bedin komobi. Ye nama ye bre ye ko ye japade nyinaa no obi be se ye brema ye ma na ajapade a wo ye no se unni ho a wachi ebe ye sen hwan na unni ho a ajapade ne nyinaa enkodi ne ho ebi timi hyen samanse eto ho obi so de mpofrem wuo nti ene mpofrem yade nti ebi kura na wantumi anhye nsamanse ansana sebe dabone no aba na uduru saa tebia no mu a kwan be na yebefa so enti sabre ya wote ase yi oman no adwen ho aye nhyehyeye ato ho a akire kwan a ubetumi ahye nsamanse ede ato ho nom na se daachi wuni ho a yehu kwan a yede ebefa so anope ye ba bedi saa asem no mu nkomo na ansa na opani no betena ase no mayenti wenfiri hotel ansa na opani no atena ase ani pp for a trende meka sa omo trende a omo honsam aye cho oman Ghana mu enti ne ye dwumade asetes mu no me de beye presentation ede amount enema asisie ani pp amayokom no yemfa sima be ye enum ye wo ye nimu yi yenyi eno emfiri hotel na yenko ye nim na
ade a enhwehwemu research global info analytics woma ye research results no omo ye research no April ena results no aba bonten die na omo ka ena enora enso eku a ye frɛ womo Africa Policy Lens APL womo so aye survey ni nyina no fa nia obedi ani PP amanyoko anim ede wakɔ abato 2028 ene nsɛm a apiepie no woma boaboa bia no na ye ka ne mienu asi ani ye de asua de na ya pemu nsɛm ya domu sukotiawa sima beye numa ewo ye nimu yi enti no ye hyase na ye de afi ha enom na esanse Ghana ye too political ewo bibia ye yo emunti no saa enkoma ye ne wudie ye di kan ama wanya nte ye se ye ni adwenmoni bia wo nkoma ye bedie eho ye ni obia nso atem ye ntai ekuo bia achi na nipa bia achi ye de asem no ne ba no fact no ena ye de etudwa ene ye benada June bosome ne de etoso aduonu 9 ye bisa se who leads MPP ye de global info analytics ene African Policy Lens omo survey a omo aye no ye de siani na ya kyerɛkyerɛ mu kakra de atwerɛ na ya jai de aka de amount enti no ye monitor emfiri ho se wo hwɛ global info analytics omo survey a omo ye April 2025 yi survey na omo ye na omo hwɛ voter preference ewo NPP nipa binom a omo yi omo ti ebi te sɛ honorable Adai Nimo Brian Achampong Kwabena Japan Dr. Yao Osei Aduchum Kennedy Ohene Japan ena Dr. Mahmoud Baumia na saa mpanimfo yi ena womo sample ana ye survey womo ehonsem na wana eto aba ewo NPP ana Ghana ha no dia omo kan ene se wo hwe poll na omo ye no a at the end of the day no dodo na ba begina Dr. Mahmoud Baumia so ono na nipa dodo no voter preference for 2028 no womo nipa dodo no titiri womo mo MPP mu no womo epe nasem se udi womo anima ebeboa womo oye survey no we onya ohanche mu aduanan wotwe akyiripo baako 48.1%. This is as at April ebra omoye survey no. Then Kennedy Ohene Japan enya 25.1%. And Dr. Osei Aduchum 12.5%. Yewra Kwabena Japan ebenya 7.2. And Brian Achampong ebenya 4.1. And Ora Francis Adai Nimo enya 3.0% ewo ho enom into call MPP mua per global info analytics woman pense mu no Dr. Mahmoud Baumia a preferred choice for 2028 abato no MPP for dodo no a esusu se Dr. Mahmoud Baumia eno mode no kwa ebeboa ewo ho enom afi yenhwe preferences no party affiliation yenhwe eno enso ewo ho eno yehwe overall nipa epe wo mo MPP NDC ene wo mo a aka no enso na Dr. Osei Aduchum ohwemu a MPP for by 11% ene penasem se ono ye flag bearer wo mani beje NDC for about 13% essay Dr. Osei Aduchum 2028 odi MPP animu a womo ani beje Kennedy Japan MPP for 22% and NDC for 26%. Say Kennedy Japan di MPP animu a ebeye womo anije Dr. Mahmoud Baumia NPP for
57% ani gye ho sɛ obedi wɔn anim 2028 ɛna NDC foɔ 44% sɛ Dr. Bawumia edi wɔn anim a wɔn ani ɛbɛgye. Brian Achampong NPP for 3%, NDC 4%. Francis Adainimo NPP 3%, NDC 3%. Kwabena Japan NPP 5%, NDC 9%. Wɔn kyerɛ sɛ wɔn udi wɔn NPP anim 2028 a wɔn ani ɛbɛgye ho ɛwɔ hɔ ɛnom. Afei yɛnhwɛ ethnicity preference saa candidate yi no wɔn pɛ wɔn asɛm. Wohwɛ Dr. Osei Aduchuma ɛyɛ ade a akanfoɔ 13% ɛpɛ sɛ wodi NPP anim. Guanfoɔ 14%, Ga Adangbe 12%, Ewefoɔ no ɛyɛ 15%, Moli Dabani ɛyɛ 11%, Guruma ɛyɛ 17%, Grusi 9%, Mandi 13%, Gruni 9%, ɛne Ades na wɔn aka no wɔn yɛ 9% ɛnso percent ɛwɔ hɔ. Kennedy Japan wohwɛ ɔno nso ne deɛ na akanfoɔ no 25% na pɛsɛ odi wɔn anim. Wohwɛ Dr. Mahmoud Bawumia akanfoɔ no ɛnso no ɛyɛ ade a 49% ɛna pɛsɛ Dr. Bawumia edi wɔn anim. Time no nti no mefa the main front runners no Kennedy Japan Dr. Bawumia. Okɔ ɛyɛ Guanfoɔ mu a Guanfoɔ no 29% ɛpɛ Kennedy Japan. Afei 40% ɛpɛ Dr. Mahmoud Bawumia. Okɔ Ga Adangbe a 45% ɛpɛ Dr. Bawumia, 29% ɛpɛ Kennedy Japan. Okɔ Ewe a 30% ɛpɛ ɛyɛ Kennedy Japan ɛna 36% ɛpɛ Dr. Bawumia. Moli Dagbani ɛno no 17% ɛpɛ Kennedy Japan, 60% ɛpɛ Dr. Mahmoud Bawumia. Afei uko Gruma ade a 50% ɛpɛ Dr. Bawumia, 21% ɛpɛ ɛyɛ Kennedy Ohene Japan. Uko Grusia ade a 26% ɛpɛ Kennedy Japan, 46% ɛpɛ Dr. Mahmoud Bawumia. Mandi for no 23% ɛpɛ ɛyɛ Kennedy Japan ɛna 41% ɛpɛ ɛyɛ Dr. Mahmoud Bawumia. Gruni no 30% ɛpɛ Kennedy Japan, 39% ɛpɛ ɛyɛ Dr. Bawumia. Wɔn aka no nso ɔka ne nyinaa bɔ mu a 23% ɛpɛ ɛyɛ Kennedy Japan, 50% ɛpɛ Dr. Mahmoud Bawumia sɛ 2028 sɛ odi NPP for anim a wɔn ani ɛbɛgye ho. We yɛ preferences no according to ethnicity. Say na wɔn nso ɛdeɛ no ɛte according to Global Info Analytics. Wɔn adwuma wɔn yɛɛyɛ a yɛfa bi ɛde nkɔmɔ ɛnɛ anɔpɛ yi. Maka kyerɛ sɛ yɛde Global Info Analytics survey toto African Policy Lens APL for ɛdeɛ ho. Endi yɛhwɛ Global Info Analytics deɛ awie no yɛnhwɛ APL for nso survey a wɔn ayɛ. Wɔn deɛ no wɔn yɛ no according to party affiliation. Endi uhunu blue no a mo a mo yɛ Facebook no so no color blue no yɛ MPP, red no yɛ NDC, ɛna deɛ ka ho a ayɛ ne ho light blue no ɛno yɛ ADA na sɛ wɔn ni party bia no. Na wohwɛ ɛha no a wɔn a o party affiliation no MPP for 21.4% ɛpɛ ɛyɛ Kennedy Ohene Japan say 2028 obedi MPP anim ɛna 48.4% NDC for prefer Kennedy Japan. Enti yɛnhwɛ Dr. Bawumia 70.6% APL survey no ɛkyerɛ sɛ MPP for 70.6% ɛpɛ Dr. Mahmoud Bawumia ɛna 39.3%
3% no womo epe eye Kennedy Japan enti no omo no so de no oba ye Facebook no so a eno ene da so nti the front runners no Kennedy Japan Dr. Mahmoud Bawumia uhwemu a MDC for dodo no epe Kennedy Japan se omo wo choice a nka ono ena omo pese 2028 obedi ani PP anim ena MPP for dodo no nso no epe eye Dr. Mahmoud Bawumia ewo ho enom na ohwe regional support no according to APL4 survey na womo aye no a out of the 16 regions no nyina no 12 regions support Dr. Mahmoud Bawumia enti ohwe a ene ne blue no ba bia ye blue no nyina ye Dr. Mahmoud Bawumia 12 out of 16 regions no omo support Dr. Mahmoud Bawumia say odi ani PP anim eko 2028 abato a womo ani ebeje ewo ho enom ena osha Kennedy Ohene Japan so no olidi ewo 3 regions sa 3 regions no central Volta ena Western North na oko ahafo a 50-50 edema ono ne Bawumia ahafo region no Kennedy Japan wo 50% support kire say ono ne di party na anima omope Dr. Bawumia ewo 50% tino ahafo region there tie ena Western North Volta Central womo no nso ejina ho edema Kennedy Ohene Japan of course Central otiase a ubetima atiase ne entry a Central or support bebrebesa if you say Central region no where DMP ewo ho ache enti no oye popular ne influence ewo Central region ena baby a nwanwa kakra Volta region say Volta region are yet typically NDC stronghold no enti no womo support Canada Japan but then sasa o man ye nwanwa so bebre efri say ye share regional preferences no and say party preferences no basically NDC preference Kennedy Ohene Japan enti no dentia Kennedy Ohene Japan or voter regional support say ono no di MPP anymore for 2028 ebe your modern no eno echro say NDC for technically almost support Kennedy Japan chain say omo beko for Dr. Bawumia ewo ho enomti eno so emunsem no afi yenhwe the outlook according to APL survey for 2028 presidential race no Dr. Mahmoud Bawumia ne yede eno no the outlook no ye compare Dr. Bawumia Professor Jena no Opoku Ajeman Kennedy Japan and Johnson Asiedon Ketia if you say yeah, tete say Johnson Asiedon Ketia so no 2028 NPP for NDC for ebe pre no ono so ebe prebi that's what we are hearing ochina meye presentation on enonso ho ede achro but for now no yes the outlook no ye compare the two front runners ewo MPP mo Dr. Bawumia ne Kennedy Japan na ye de atoto Vice President Jena na Opoku Ajeman Prof ne one Johnson Asiedon Ketia ye tete say ebia na Prof ebe take over from John Mahama and I say Johnson Asiedon Ketia so ebeba no yes outlook no na yahwe Dr. Bawumia de na ye yellow no osha so far wahuri edin kan over 35% ewo omu enyina eso Professor na Opoku Ajeman etoso eye mienu compare sa nipa nan a yabo omudin 2028 says sa nipa nan no womo ebi yentrusu womo say obi beye president a dodo no prefer Dr. Mahmoud Bawumia second nipa oba second Prof na Opoku Ajeman in other words NDC muno nso no ono na obehuri edin kan ena Bawumia nso behuri edin kan ewo MPP emu Kennedy Japan really with a 12.1% and Johnson Asiedon Ketia ewo a distant
10.1% ɛwɔ hɔ ɛnom ti. That is the outlook ɛwɔ hɔ ɛnɛ anɔpɛ ya yɛde ɛma wo. Sɛdeɛ mede kan yɛ no nea yɛyɛ kan ɛyɛ adwuma APL survey ɛyɛ nnora ya na ɔmo release results no ɛne ɛyɛ global info analytics ɔmo nso survey a ɔmo yɛ no April afei na results na aba no ɛno na yɛyi esi ani sɛ wohwɛ trend no a technically dodoɔ no nyinaa support ɛyɛ yewura Bawumia MPP mu no APL survey no e favor Dr. Bawumia and global info analytics there no and also e favor Dr. Bawumia say owo upper hand say obetumi adi eye NPP anim ede wo mo akọ abato 2028 again mame fantu dwa say ye ni interest bia wom ye de ye present fact no said ya ababonten no ene de amawo na minim se wasua bibi afiri nyame ya adoma ochena nso ye beba behwe who lead NDC after President John Dramani Mahama said ya survey ahodo a enkrofo aye no ye beba na ya be pense mu na ye de achiro midin ede OWOAHENE ACHIAMPONG anope baby a yedri ade akyen bia toa so na ade akyen bia toa so no ye ba ababedi nkomo na me ka kire wo se ajapade a ye nam a ye pere nyina no ekoba ne se ochena bi uni hɔ a wachi ebeye sen die na nhhehye ye be na wo ye ede ato hɔ enom na Ghana bantena asedwene ho ehunu se ye ye nipa idie ebetima ba se ochena bi na ye ni hɔ na se de be ya ye chi be ye jojo enti wote ase ye wonkwa mu no ezese wo ye nhhehye ye bi to hɔ brofo kasa mu na ebe kasa will na anopai ye nyina yate oye will wanye will ene ne keka ho will no kora ye den ya na de ban ankasa ye den ya die ne wom kwan be ne ye fa so ye no ene ne keka ho adesua wei anopai ye de bro tie bi na wafra kyerɛ wadwen wantimi ankyerɛ wadwen kora wasua mu ade wo de betu hunu kwan a wo betutu wanamo na anopai yewura Ernest Jabin watena se we studio ha oba takwa ene ne nso aye mu ha ono ena oye pani a ohwe shraj adwuma no eso anope nso watena se mira anope yebema wachena yama akwa aba wadaro ma abema microphone aba on amame that's right me ba cho se wo ho ye de nyame adom office nso ye boko ye de nyame ase na ye na wase nso se ye to nsa frɛ wa oje pene se obeba na ye di enkomo die di nkan ene ye hwɛ the Wales Act of Ghana bia na nye ye nyina akwa na yate will no ho asɛm pen ene ne keka ho ye kasa will a eye dienya na edi enti a emfaso kora ewo so se obi benya will yo me da se echia etiefo nso o mo jeoso ansa na meyi wa no yenko abakose mu kakra be 1 minute right before the Wales Act of 1971 at 360 na Ghana for ye hwɛ the English Wales Act of 1837 ena na guide yen ema yetumi ye yen samansi but after the Supreme Court ordinance in 1876 right and ye be the Wales Act of 1971 at 360 right nti the Wales Act no akyerɛ ekwan a yemfa so enye yen samanse nti nipa bia wo ye wo na ene the Wales Act of 1971 amfa ana ene no kobo bra na che se wo no enye valid nti akyerɛ kwan a yemfa so enye yen samanse nti meyu question na no ye kan say will a nipa utrim po right wa koma so ade wajapade a wasane mfifra anya sene daachi uni ho a pese ye che no right ene ye frɛ ne wo wa wo pe mu sene wo pese wo che wajapade daachi
woni ho a nkofo a yemfa ojapade ema wo mo ene na yefre no well I didn't hear seminya well si yebekọ churosem kura em say Hebrews 9:17 ho there about okay churosem kura nyankopon etumupo eka ewo ho asem na che say nyame no edoyen say yakoye nipa edie ntawantawa betumi aba bra daache Mr. A na Mrs. A eni ho a inti ehohia se ne ebe a ntawantawa bia emma uwi achi no ehohia yie pa se nipa bia wote asase so a obeye wo nsamanse right ehohia se obenya ajapade bebransa wa yewo bibi kakra bia wo bia utumi eyewo bra no nso no obetumi asesem bibi foforo beka ho a right obetumi asesem enti na ene waka wo de yekwa abakosemu kakra na o kan well ho asem memisa se nea wo boss wo no wo kire mu a Wales Act ewo Ghana no the legal framework na nkasa na ejina de enso Wales Act Act 360 no right ma wabone tofa when na wo tumi kro tumi ye we right capacity to make a work e wo se nipa na ye obi a wadi 18 years and above o tumi a o tumi ye work the tosumi no e wo se nipa kro na o ye we no wo ye obi a sebe oni adwumu how bia adwumu how no betumi aye permanent and temporary right say ye temporary say ye permanent o uni tumi say we ye wo but e ko ba say ye temporary na at the time yare no eni ho no eno wo ye wela emra no agitum right but ye permanent obi asebe onim die ntia o ya de na se no emra engine tum very well na se wo no so be wie peye e wo emra na anim a e wo se anye yi kura no nya nipa mienu a omadi 18 years and above be di mo dance at least 2 witnesses right aside of that e wo se winya obi a e frɛ no executor wo the back kan kasa ma e be kan se ahwesomafo na dwuma ne se no nso na so nya oye obi wadi 21 years and above right do sanfie na uni tumi o se utumi executor right executor no nso no emra bia anhye wo se o se wabusuani nko ana oye executor obi bia o pe na asem betumi ay executor provided say was satisfy the requirement 21 years ono so na adwumu da ho fine oni adwumu how bia executor no betumi afa one ana nipa mi amadaachi uni ho a court ahwe ama omache wajapade no right yo what can say ensese bia wunya japade dodo ansa na wahye nsamanse enti no obi di mfie sen a ena mra no ma no kwan se obetime aye well 18 years mfie du nwotwe kro no ena obetima enti se nipa na di mfie du nwotwe na dwene mu da ho onyare ene ne keka ho de a na che se otimi hye nsamanse ewa japade a owo ehu ndi aha no ye kan japade a wada ho kire mu ketua bia die na ye be frɛ ne sɛ ye japade a obi betima hye ho nsamanse medase ye kan japade a ye self acquired property in simple terms or personal property right a betumi a personality or realty ye kan personality a movable properties cars and toma just bibia obetumi a one place aqua another or immovable properties like a dime asase sanoma no right no obetumi aye wo sikada bank wo insurance sanoma ni nyina obetumi aye ho we say bia say ochena bi meni ho a bank account number 1 we ADEA wo mu bia no me di just say ana me de ma say na chese waye yo na enchiremu kakra me de be ma insurance ni say on say insurance in itself no will ayene wo nominees bi omudin wo mti say o de ye will e wo say revoke the nominee no revoke no je say o be cancel o be yi ni din free o be twro wo no mu say me ba osumesi a me de ni din ya insurance e wo e bia ABC insurance
saa din na me ewure mu ma yi ni din afrim e de kwasi edin ahye ho so wa anya ne saa insurance we no be take precedence over right nti ene na ne wo chechire ye mu die Ghana mramu no ye kasa wela die ne die the content na nkasa wadi kan bobi so say unya executor ne ade ne keka ho de ba wela no content ye fan say ya fa paper no enie efira hyase ekopem na wie ye die ne sese ebamu a Ghana mra egetom we no betumi aye written our aura okay nti the preferred in a rating but before ye besua kwasi bruni na ye nananom e wo kwan omo fa so ye wo eno your friend no dead bed declaration or dead bed disposition right e bia na nipa no kra or hospital or yare or hwe ne tibie mu a e bia onim se boni betumi asi obetumi afre hospital staff be mi nu or miensa aka na no masema kire omo se that mini ho a we eno so emraji to provide say credible witnesses ho and the written one no oh yeah was say unya introduction introduction no was say we indicate date how the year will be answer oh yeah wo bibia edi anim say science amansia meye se medical ye bi bra metiasia we etwa that be amaye bia so every current one no cancel the wedding right nti mu a ube indicate say mayi kwesi ama say omonye me executor na wa introduce witnesses na fi wa frase okay ebia waka me kwesi mensa me wo ajapade wo takwa Swaman ene kwadwo adwoa ene bohye eye dan self contain da chi mini ho a me de ma me ba ana me yere ana sei no akọ the second sa enti se wo a wo tworo no wonye sebe crachi ni ana uraba na sebe ebia me ko school da na o de ma crachi ni ana o de ama lawyer se onye mawa na wo ye illiterate ye wo lo obi e frɛ no illiterate ordinance 262 eno e kire se o tworo krata ma obi a oye illiterate e wo se wo ye bibi e frɛ no jurat jurat na kire se wo be kire wa tworo na no asema wie no last bit no wo be indicate wo mu se sa nsamansi ma kenkan e wo e bia nipa no otefanti ma kenkan wo fanti kasem e ma wate ase answer other than Sasha says. So jurat na ma to make their word invalid. Okay. But so ye cratch near and no the side jurat. Okay. What ball a name me no witness and executor. Why na obetimi aye witness? Ewo will mu. Yeah, you can't witness obi a wadi 18 years. Ene ne moroye. Okay. Na adwumu da ho bia betumi a witness right na no so no ye Ghana ye mramu no enye nhye se wo se abusua pani case ba obi tumi ka so na se wo abusua ni bia ansan ne ye mramu no enye mandatory right ma o mabusua ni so san a entia mra bia wadanfo betumi asan o pastor betumi asan obi a wogi ni di bia na you are not enye nhye se wo se wo no uhu the content wo a wo san no and say uhu ade ewu no anything oh say in the normal run of affairs untumi ensan en witness krata ana nwoma unima asem ba wo nko ade exception bi wo ho say enye nhye say wo se uhu ye be ma wate ase say o sane wo ba say kokko afuo a b c ko ha no en say uhu eno de ye ma wo say testate anu out of na so fi say o jiwudi na opese hu a eno de eyono anasem right but enye nhye te say other document a wo hu de wo ma untumi nsan ne ba wo de no ye different en say hu nsem wo ansana wa sign okay na chere say adesua ene ye sua ne say se obi frɔ say be sign ana be ye witness mame wo me well mu a enhyɛ mmara bia mu sɛ wohu ne ewu mu ansa na waka sɛ me na me sign de sɛ me hunu mu ɛde nti a wo hwɛ a
Wana utinti mrano ne saa. On say the previous discussion no make catch right here for say. Emra shebedwafo hye no omo trimupo. Emra bia wo ni trimupo the intentment of the act. Ni trimupo ne say on say ye hu ni say eya hintasem. Right. Wo no eya hintasem. Inti ense say so no apese ode to abontran ka obetumi afrem panifo. And also it's a form of a disposition. Oh, Moshia, that mini wa koko fu we call ABC near 2 san agusu and bibisa and the customary gift intervals. But opesa ya hinta semuntina why en koko intiense say obi wa ha obetumi adia kodi nkomo. Ba wo de di nkomo kra wonnima de ewum. Sure. And the philosophy behind it is that and say abontenfo ana wa sign no and say uhu ade a ewo mu me bacho say ye well na me well no me benefit me ye beneficiary of well no dachi meet me a witness. You can be a witness. We are beneficiary executor betumi a beneficiary. We executor you can benefit but to me a witness and at the same time a beneficiary. It will make you lose your entitlement. I didn't hear because say executor no bet me a beneficiary. Na otu me ya adena witness the intimenye. The philosophy behind it is that obi aye charge apade ama obi de ubetumi on say nipa na japade ho asem de enti emrahye fo no enya adwen bi said there be obi a wo benefited there na say oh ya interested party enti ahwa self interest be conflict of interest be let me aba ho but executor there won't sign bibia. Okay, executor doesn't sign anything. Testator no bebo amane say me pese da chimini ho a high court ema okwana o supervise the sharing of my property. That is all. But witness there wo be sign utie ye kure testator no pia obetumi ama wa hu de ewom even though law ne say oma hu a ono ane pemu we be ojiudi right anti in order to avoid conflict of interest. Enti ye ne sa enti ye ya wela die na ye be ye na ye hu say wela papa sumasi ye ya ode ko ye kura no sabio na enhye bi ni ne so ena oye wela na said ya waye no eno de na mra ne hwehwe to ho as part of the requirement of a varied well. And say obia she obi so say onye wo nipa na oye wo no testator no it must be out of his or her own free will. Or say free or no ani pem say evidence be there be say obi na share no say onye wela it may render the will invalid. It was say if you no ani pem and say obi share no so ahunu na bibisa nti mwadesua ene mmara no akenkan mu ene ne nchechire mu die na sia ye behunu se weli de aise papa ye na wo hwe wom die na be me ye hunu. No, it will be based on evidence. On say emra ho asem no ne court nsem no. Right. The rules of the game ne evidence. To me if mere suspicion and kujina court. Right. It was say bibi to me daddy say adance verifiable evidence say obi na share no ahunu bi so want to me improve enya dia court no beje wo allegations. At what point ena yebeka say will be yante ye ho asenti ye de be court mostly no on say the old days na bra na PNDC law 111 emma na of a friend of fase nom na no mudi ade sa mentality no ye ka say da so ho cases e buy aso eni nyina obi kan say mabusuani o japade no kra no even PNDC law no kra ma provision say ye abusuan no I think for 16th no kra na ebi mu complain say surviving spouse no nkola no mo de eso ebi mu say omo complain anka omo otumi a nti sa no ma no e wo ho to bi wa no wa creative bi say mo wo fa de we odo me fa ya
one family jam ma we mu de say forgery obi na akɔhyɛ ne ho mere suspicion na ebi nso wɔ hɔ a yare a nipa ne nya ye nti no for example ebi ana nipa no ɛwɔ stroke ti yɛhwɛ data yare ne start ye ne time ɔyɛ ɛwɔ no ebi kura stroke no ntumi nkasa obi betumi asusu bibi sɛ na obi ntumi nkasa de hwɛ data yare frase kɔ hospital obi betumi de na adwen asusu bibi ho nti ɛba saa ɛno na bɛkɔro for evidence ebi wɔ ha wɔ yare no but otumi kasa right otumi kasa ɛno nkyerɛ sɛ yade no otumi kasa nti no ɛyɛ na chinje sem bia emma ho but where I on and off to the bia no na ofa no otumi kasa ba de kasa no nsisi so wo so obi be gina ba bia susu bibi sɛ da ade de enye ofa ono ana ya na papa nti normal ba sɛ de awo kyerɛkyerɛ mu yi sɛ ɛda so hyɛ nkrɔfo timi sɛ me ofa de sɛ me ofa japade nka o ma me bi sɛ de opɛ ma asɛm ne ne keka ho yi me pa kyɛ wo emra no timu pomu ɛkyerɛ wɔ mu a yɛyɛ well na ɛyɛ sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ yɛma wɔ mu bibi ana word ye ya obi a opɛ na asɛm bia obetumi ama no ajapade sɛ woyɛ busuani ana wonyɛ busuani sɛ wonyɛ busuani ana woyɛ busuani but yɛwɔ categories bi a ɔmo de emra no hyɛ one say untumi nye wo bra won kola omunya ndi 18 years ube yi omudi afrim per I think section 13 there was special provision for dependent right enti oba onya ndi 18 years eyenhye say you see the philosophy behind it is that obi a onya ndi 18 afi na ebi a wo junior high obekọ uni ho ahwa na ehwe no ena obi hwe obi ba right o yira wo ne na bre surviving spouse no or say we didn't dream bam. Okay. And to one funny dinner, mama. I think 3 years after the grant of probate, to make the mother's ready to court and na court I'm making reasonable provision. At their mom. Sometimes Kurano wa for so wa foot ya see omu na omudin na utumi demo omutumi demonstrate e court to say ye bay otiasi wa nidia yedakom enso ne nsamansie mu no anye bibia amoan court no be ye hwehwum ahun said ye moka ne ye no kre eno emra ma court no kwan ma ombetumi ameki provision but normally na life interest ebia ajapade ebia disika befie right and ombetumi di bibia mamu na o maka say mo be enje tama mo be life interest that is the meaning and so nti we sa category ni free man o maka ne de madi more than 18 years. Me papa actually well. Me drama how so okotwema so. Enkosi babia because a lot no tribu po no. Emra no nyen. Enyenhye oni obligation bia. Right. Obligation na towards nkwala omundi 18 na surviving spouse. Ndi eno no ebi asipen mo adwuma yemu se papa bi waye we na bia wa ma ne mma bi no de ama ebia na yonkofo ana ebi asipen. Esi it missy BSC or court. Right. Na mancrofo aka ho atwe ho manso a. Ona oba bia ware mo wa ye well ne din wom wantimi ansesa ansana ebia boni no ebaaye ene ade nti ekobasa oba no obe still obe benefit ana say obi betimi a raise issue say mami ne papa eja wade na bia o how nti papa na ntimi ansesa nema ho no de na mara no ka wo de say nipa wo de ajapade ne che no so di kan wuja wo testator no de and you can say the wo feels okay but our ija here de it could be say I referee it could be say odono nti no de it doesn't vitiate the will nti so one na jaya it doesn't unless of course say before say nipa ne bewu no the person made the publication say bia me yere me ka say me ye me nsamanse no me di ni drink shemu na manya kwanya anya nti se da achen bibisa no de pass bibisa am precede once the what will no because
Adam for crowd bet me in Japan. How much more for my wife? But say nipa ni wu before the testator, and then technically no, the beneficiary no, will not feel it into no and yajuma. Your was situation be crowd obetro na in Crawford the Japan the chair or mono. Anyone kasa e be a true accident. Munyina one day, and on the bassa a chinya dear basse, dear namran be the presumption, as in the law, they say, the older ones die first. Ebia, Nipano, yeah, one and the beneficiary, Nina, who at the same time. Until law, no fan say, and pennyphone, who can. They say, Nipano and Kola, they will inherit the property. Yo. Ebio, o kasa kanen bo executor edin. Entino, mimisa se, executor no, watchere se, ono na oye enchesuni. Entino, ono ne ho na well no bewo. Ana well no bewo hwan ho. Kopem sa yebeche. Actually, the law has made a provision, say, we are for safekeeping, no? You deposit it with the High Court. Will be aware for safekeeping, no? Or say what they call High Court. Ukwa e uskaka kra obetua ombe register no amani serial number our time obe bibia woso nti o de call High Court original no High Court no beje no makipu ho okay tie bia wa no be 3 copies no say other copy na aka no kra obetumi de bi akoto bank bebia ana obi o ha ni mission ana obetumi de to na dakam bank ya diska ko obetumi akokra o we ho but wo yi kakra obetua ma o okay and obi wo honso a oje na executor ni di obetumi amani copy say onkra eno so enye bone but technically speaking no a word must be kept with the High Court. One fan call High Court, one fan call a bank said the amrano akano. Na wa utumi kipu wa de awo wadaka mu akopem say that you wuni hwa and still emrabedi atum say valid say content no say na medical bibia ye valid. Ebi okra ono amfa nto na daka mbo de ama obi say onkra ma no and the law requires that say what say nipa na within 14 days or say we deposit with the nearest court and this one deposit here what committee offense and that offense a criminal offense wait me ako prison wo ho say obi will ewo ho na what say nipa na wu ne na within 14 days one deposit with the court what committee offense. Oh, okay. That is nipa no one crowd no court. We are not the mouse say cry at the end mame. What is say nipa na what people will now for more than 14 days a offense. A offense. Under the Wars Act. Me pa cho dey na man ye offense. Or you see the rationale behind it is that nipa no trimupo binti no ye wo no. Enti say what is say nipa na person ni trim upon the Burma. Let's just say, oh, can the pan and trim upon Ashe. Entina drafters of the act, you know, okay. Okay. And that offense is a criminal offense. Criminal offense means ubet me ako prison. Enti say yeah well, manya me witnesses, manya executor or shaso de amame any ade miwua da ben na will no shase adwuma. A will means nothing when the testator has not died. The way I will even trust him crown sana say I don't kwatwe free ho ayene ukwatwe him sana nyame aka na uba ye mra mu nso a obi ye will na will nipa no eda so ti ase a will no tumi bia nim but eda nipa no bi will na chese tumi aba will frase ye adwuma right and he say akoba say nipa no ye wo na ye nim say ye dibia ma we ya no bia after everything no you apply to the court and you be a friend of search you apply to the court to come and search whether Mr. ABC deposited a will with this court but ebi wo honso a ye nim say edanada kam ana o copy will be nche no an say omo court ho okay na omo affixe date omo invite all the interested parties. That is omo affixe date omo de be ready omo ready we nso a you cannot
we are beneficiary you can't deal with the property until say executors apply for probate. Probate is a 2 year a free high court ho na one man ho kwan mo ma charge apade no. And even after the grant of probate they have to obtain what we call vesting assent under section 96 subsection 1 of the Administration of Estate Act 1961 and 63. Or say vesting assent means there is formal conveyance of the property to the beneficiaries. It's a original owner no yet to say be papa no ni din be frɛ japade no so ama ye di midin a register property no enti se me ton ana obi anya asɛm me de kɔ gi bill eya na che say me amedim na frɛ no vesting assent. Okay. And na che will na nkasa kura mra na nhyehyɛ ye wo ho no mudo untumi nsɔre prɛko pɛsɛ nipa na awu nti no ya free ase ya ye awie na wotwepɛ achi ye kyɛ japade untumi nyɛ ne saa ɛwɔ kwan a ye de fa so one fa saa kwan no so a watomra and your friend intermediary which is also a criminal offense. It is said you be a 1 year old na yenji letters of administration na your free ase from na japade and also your intermediary a criminal offense. Right. Na kyerɛ sɛ bia offer ana papa or cars na why na will awie owu a ɛwɔ sɛ yɛkɔboa saa nneɛma no nyinaa no de kɔgu faako na ɛda no yɛyɛ will no wie kenkan wie a ansa na yɛtumi ahyɛ ase ayisu ana wohwɛ section 17 of the interstate succession law yɛwɔ normal bi wɔ hɔ a automatically like private cars say yɛakyew yɛnkyɛɛ you. You see, the philosophy behind it is that standard of living na omu mu no. Nipa ni papa ni wu na mama ni wu no should not reduce their standard of living. Right. It is a private car or papa ne tia se no nkola ne ko school ya de car ko si wo ma. Untumi nkan say ye twa ma ya be kan well answer na ya use dabi enye no saa ne. Outside especially extended family for no omu ni say to me no but the immediate family no there they can use those household charters. TV or how to me meto to promo say oh ma kwa me enhwe TV because you can well right sa no ma no na emra no e ka setia ndi mpache owuo na chi e wo se obi a will no bi wo ne ho no o de court say yamfa ne say opani no so a anani po ye will na nkasa no o de court a what can say no so ye betima akoye bibi te say ye be apply to court and say ye be search e wo ho enom. Why ni di animu ma ye sada is it abusuan pani okunafo ana no testator no ni di animu ma ye sada oh search ni di any interested party bia spouses no ba kon wa free mu no obetumi aye e ma no betumi aye abusuan pani betumi aye emu bia because okwa ombeto wa no capacity to me be na ugina so a wo de be yes o bia me abusuan pani me na ma di ade ombetro edini nyina na omabisa nipa no ni wuachi na owoma na owo yire ye beji sa no mani nyina na court na twro mo okay nti yesa okọ ya ombetoto ano nti ukodi ntro nso a ebetumi a charge for perjury no so ense e ho nsem mo nti bajo da ye be kan will no de ne koso sen na yesi kan no ene memfa ne say hwan na ese wo ho na hwan na ekan ye nyina ye hia no hwan na gina mu na okan e kire say na will no kan say na will no kan yo me da say normally no before you back can will no na say court na tro all the interested parties abusuafo no omu hia say o say invite omu no enti omu nyina akuhia ho a court registrar no on na normally nti se copy kra na eda na dakam no mo de kwa enye no no making original na eda court ho no en no making kan date or de be file ye on be kan nyina to mo kenkan wi a no ma run copies with the seal of the court ama all the interested parties na fi mako humo lawyer na apply for probate na make executors no e bi kra the time o mo read executor bi any ho so but yerudi wi ebe hu se kwasi ne ama na omo ye executors nti ombe notify omo na omo apply lawyer no apply for
probate no na say processes no na start. And the lawyer no be can will. Oh, normally no, it should be read in the court. But lawyer also can no fear and your body. Me na say ebe kwa we court. Na ekoba say witness and say bi kro mo yemi no mo nyina di kan awu. Ni a share in samanse no wawu. Ni odi adanse awu. Testator wawu. Die na esie ewo mrem. Say obi oye adanse no uwu a it doesn't and change well and sesan well no even crampo no omo ye executors no ebia ufa Mr. A ne Mr. B say omo ye executor enso omo di kan wu answer testator no the kan testator ni pa owo we ne ye ne dia no emramu no under the Administration of Estate Act omo ensi anamu their personal representatives on say ye bibrem ha no obi awu ye customary successor sa rule na kan tiase ankobe no court no be ma ne customary successor abe praise rule no. So there are provisions for those things under the law. Okay. Nti ensesa bibia nti na chere say will nye ade a ewo say ye didi agro ewo say ye fa na hia asem na ye tumi ema ye ni ekoso na hwan no betima atwero will ama obi me mfa na say me ankasa metima fa me pen ne me paper na me ama twero ma de ana ese say me court na ye twero ma me ana ese say me kope lawyer ni na twero ma me. Technically speaking enye lawyer nko na ye will. Okay. Uti ho ye cratch ni ubetumi atwero will. But the difficulty is that enam say uni emramu nimdie eyinti no ubetumi ay mistakes bia u feel say wa twero will. And so at the end of the day na be court na enye will. Enti hu hia yi say ubenya obi a owo ho nimdie na waboa. And he say bia preferably no o say wunya lawyer. Say one fa lawyer na wo call the commissioner for oath. You are why court registrar their co pension. Omo gitumi bia won say obi wo koye onkrata akra o court a se uni lawyer wo call omo ho a omo bo onkrata affidavit sa no omo tumi ye omo wo ho nimdie na any person bia owo ho nimdie oye krachi ni no onim no me o say kom no obetumi aboa ama watro ndi say ni ye wenu nyina wie esese bibi bamu a kire se meka bibi a bibi ti se bi esese court stamp bi bam ansana yakase wele ni dimu anase minyama dance fo eno ano no ehia court se lawyer na oye ya na lawyer no obe stamp so say obi a onye lawyer na boa wa the key requirement no any witnesses, executors, and it must be executed. It means you must sign. One and was signing in the presence of the witnesses. Aye. It said, "O sign one, menu adance for. O sign na minu na oye testator. O sign no so me gunsuyaba. Me ba wa sign it renders the document invalid." Well, different from other documents. Oh, yeah, agreement, tenancy agreement. Me the mama that me now for senti. On so far comma any different. Word the enyan sir. It was sad dance for ni na sign at the same time. Bra ya ni etua mu say sign. We also witness and so sign ye na o hwe. That is the procedure and follow sir. It makes the word invalid. Okay. There are reasons for that. For na o can probate no. Say ye bibia wie kura say mo apply to court ene ne keka ho senka nipa na kire say me nipa sumasi me wela etwato a me ye nie me ye e de japade edidi suoi ema nipa edidi suoi madansefo ne asumasi ne obenten ya ye sa ne mane nyina wie ya sensan wu na chi ya fa mra kwan so ya hunu sa ne mane nyina send yanka adano senka ade no be me dia
Ade na yesa me sign court biem. So why yes sir? Na ekoba say manso bi bajapade no ho. Yemfa ne say me papa ka baabi, me ye beneficiary. Right. Ya nji probate. Ya nyi bibia na asase obi eje asase no. Me nya tumi a metumi me atwe manso aba asase no ho ba. And your friend capacity. Me nya capacity. Me nya tumi a metumi asibebre. Me witness case bi wo yo so high court. Obi ye wo e de man ma. Omo eji probate but omo anje versing assent. Right. Nti boundary owner no na osisi omo a change a share no me ho asem. Nti party no nkola ni nyina pani no gina ma omo na omo de call high court. Omo kan asem na ba wiye na omo ba be wi asem na judgment ya ba no na defendant and lawyer raise the issue of capacity. We say wo asante wo kura wo the case ya ba court uni capacity. Uni to me. Imramu nso no ye ka ye twema nso a capacity ye key. Adenti enti o raise issue say evidence or the back court you say ne papa ye wo ya gi probate but executors no did not go ahead to obtain the vesting assent to formally transfer the ownership to the children. Right. Inti section 96 na meka ya no says one yes who need capacity. Inti if anything at all executors na nka so mo twema so no mano. Inti in law no say what some they say work right if you have even a cast iron case the court needs not give you a hearing. Into omo basem to train for lack of capacity. That will be all court to be out here course no ma any da hosa kan kola no be wene. But because of capacity omo basem to train. Nti sa no mani na boa ma unya capacity. And two e bi kura wo kwaji loan. Dia na kire say ade no eya wo dia. There should be a conveyance in legal term no friend conveyance. There should be a transfer from the original owner to you the beneficiary. Right. To be to me at the agi loan mortgage. Sa no money na e won fa so bebre. To anya Ebusianfo anopay wenti na ade eche a esese wutie sompa efi se adesua we no no ye de ama wo free. Ni ente ye de ama wo free ni se bia na wakenkan we no kra what executor what probate what way enem ni se wasua bia kan ho. In fact na me minim se ye ni nyina wie ye kenkan wie asa abeya wo de aba ne ma besua ahunu se saa eno kra ya kenkan ya wie no achi kra no anamontuo foforo wo hobi wa ade ne beba be di wo nsam emra kwan so na yaka se eye wo de afede ya dane amawo ansa na watumi ayiso enti minim se wo so wasua bibi meba wo nchen sese ama ba beje wadwen kyerɛ 0260196062 0260196063 ba obani mamintie we mfiri ho last one amenkwa ahoma no so customary law ebetima override a will ana ewo a will ho ensem kan ye nyina mu ebeduru ba bia ma yebetima gina customary law so akasa bibi ntino will e de bia yajetuma enye ya na. Technically speaking, in law, whenever there's a conflict between customary law and a statute, the statute prevails upon customary law. That is the general principle. But customary law, so no, you will be a friend of conflict of laws. And whenever there's a conflict, I have to say constitutional provision, any statute, conflict, but constitution only a fan of can. Me that say. Abusanfo baby ayedri no ye bia homa na atom wo question ba ko mienu bi obebi so pani na wachechiro mu question na fa will ho wo ne obi anya will ho asem bi a drum pempenso bi a wo nte wo ho ase e wo biribi mu wo pese wo kyere wo mu ana se asem bi sa bi e fa will ho a e bia memantima misa no ubetima bisa na opani wayiwa no ene anope ene ye ba besua emra ehun ade 0260 1960 62 0260 1960 63 0260 1960 62 0260 1960 63 o frena wabaso na afei
wo asembisa bia efa well ho a watumi abisa na opani achiro mu efi say to da bia sa nema ye no nye ni nyina na eye ne kwan so. Good morning. Hello, good morning. Okay, went me nyina ho enom ubetime afre na waba 020 0260 1960 0260 1960. Good morning. Me ba jo dini baby o kasafi. Me kasafi wasa bon sare. Me da say me ba jo WhatsApp ni saying. WhatsApp ni say e ba pa wiye. E fan se be 7 years ni. Na me mami e jawale, o ne mami ni hobi o. Na ye ko se ye ko fe me papa no me no. Papa ire ne kire se oba no ne no ni na wo baba akupu. Enso papa mami ne kire se me papa ne ti ase no. Asafia me papa to ya wasi dan wo so no. Enya me papa ne to e ne mo no. E ne to e we ba papa so no yo bia o transport owner. No ye juma o GPR to you your plan station Accra. Opese mama ne pese o kire se me papa enyo no to asase no ana enyo no si dan mpu. Anti me ni aba ko ye ko na she ya mama no e kwafa na so ni di se we pen and already say ampa mama no ne to asase no mama na my ejapade ni bi e dan na mama si no mama na ma bi wa my ko ho e pe mama papa ka kire me say asase on wato and watching me see dan we. Hello. Ready say papa wu akire no mama no afa no mani nyina wa ma peso ba kumpo okay no wa ma ye bi yeda say opani obe kire mu ne amobeye ewo ho nti wo de fato so na tie why yeda say 0260196062 oh friend wabazo. Good morning. All right, 0260196062 0260196063. Good morning. Good morning. Udini baby akasafi. Le fefe samahu. Pacho maintio. The pacho say ebia one o ye nese sebio ko for ba for goodness on in wa ajapade wono akwa kan ho bia na so ankan ho. Okay. Yeah, I say opening be you are no 0260196062. Good morning. Abacha, good morning. Me bacho udini baby akasafi. Question anche maybe so na friend boy negisen. Me da say. Who are you waka for ba na one na wo. Ban can Japan no one. Me da say opening be you are no anopay 0260196062 0260196063 and nano pay ye bie yadwin ye sua de ewo ejapade ne ejapade nshish ho enhyehyeye ubetimi afre wo question bi obi sisiw titru bi a ejapade bi anipa no ni wuachi o se wo ye obi sisiwo ana ejapade bi amotwe ho manso fa ni se nipa no hyen samanse ana wan hyen samanse no ubetimi afre na wabisa ho asem enano pay obani bra ye trends obi beba no 2 questions are abai no ma minti wadwe de din kan o se ne papa ne oba bia ware 7 years papa na ka baby 7 years ni oba foforo na one no ware ye no wo mo maame de ono na jai oba foforo no ono no ni emma bia asase a wo mo ato papa no wuachi oba ne se eye ne dia wa friend na sore fo bi kura mo adia dance wada roma okay ye ma we so mra mu ansa na ye de nyina aka ho. Hello, good morning. Apone nyame adom udini baby akasafi. Nkasa tibrebi me da se my ntio anopay lo can what when good friend akusi bank na anyanyam bia muto po wo bi na wo de back bo de na wo na mu wi. Okay me ba cho mate o se wele o se yemfa nkosie bank na owu no ba ye be dan hu se wawu ana hu ye semete na sem ni ye dia. All right, enti unso betimi afre na waba 0260196062
0260196063 now wafre actually wadren chief and you all say at the end of the day bottom line is away or mama na mo japade no bi. Okay, we know to me by office and kebe because questions be why baby say e be land na say asase ye sidan e bia say no krompo say mama na eto asase na papa ne boy e mo sidan na if the answer is yes let's just say papa na be joint owner. Right. And by the language of section 40 subsection 3 of the New Land Act at 1036 bre ni pa mi nu ti aware mu so mo ka o mu tribom eye bibia joint ownership and I mra no ye de no is in favor of what we call tenancy in common. You can't tenancy in common na once ye o mu mi enu ajapade no oni ho kra na chefa no ne o ma o ba bia ye cha almost benye bi but say be land e no nko ato ye say de ye fu a na adanse o ho say ma me nko na to ye de different issue. Okay. And so unya kwan ba officer ye beto to na deep. All right. And the two questions no one question nipa mienu na bi sa ye say manemra na ye ntie ono so enhwemu ansa. Good morning. Udini baby akasafi. Right. My ntie one opay. Not to war. The Japanese, there are many that ni chepa woman. Member, o say why ni war? There many war. Aye. Ne mame wo chefa wo Japanese ma. Okay. Bema war, ne mame wo chefa wo Japanese mu. Aye. Sana ubisa. Aye, wo yiri wo ma. Okay, bema no wo yiri wo ma. Aye. Uwo na chi ne mame e wo Japanese wo. Chefa. Ewo chefa. Okay, mate obeyiwa no. Okay, good morning. Hello, good morning. Good morning, Isaac. Yo, Isaac me da my ntio. Ya da masipa, ya menshira mo SOMPA fo. Ya menshira mo pa ton super mundo. Amen. Me de ka misera, me ne o na ye womba. But no ba for different place. And I me na me awar na me na pare. Me too me de me bana wonchen me de nka homa e ya wele. Whereby I did ya kana be me ni wa. So in case na me ni oba ni ayi bi wa. Onko ba na me kuti ni wa. Ini ye nipa. Oba tu be ma tu. Ndi se yi mu bi ni wa. E ja pare na mo wonchen. Okan obi ana me ya wele na me too de na kan. I think at this point there, Obe responded to questions na abano na yakwa name. Enkura na yawo wo mo awade achi no, ho yenya 3 questions. Ni nyina odaruma yenye no ano. Yeah, nkola na yawo mo outside the marriage no. Omo so wo chefa wo japade ni mo. Pepe the same percentage na. Yemfa say me ne me yire nete. E na makowo outside. Se manye will na da chi eche me japade a the men kola na me ne me yire abre me yire na me na abre no ejapade enya the percentage amen kola no benya no the me ne no kwatwe mpra me ne the same percentage yi mu bia nim right nti message ne say akwada bia wawo no bema wawo na ba asase so no owo chefa e wo wajapade and this particular is guaranteed by the Supreme Law, the Constitution, Article 28. Right. Apart from Article 28, there are other subsidiary laws, and also F1. Nina for society. I know the Untuminya Constitution, no na Casa Constitution, so the Casa. At the same Yame. Okay. Indeed, Missa Way say Bia Obia ya well, or ye well no. Wamfa ne babia owo no nchen anhyem enti owo na chi ajapade ne chem ene yede sa akora no aba se papa ya wawi ne bani yenya adanse ne niam nyina de akere se ye ne ba sa bre so waye wele na wie die na mra no beka se obi a onya di 18 years eno de court betumi aboa no okay but so ye 18 and above eno de ebe problem unless of course say bia
when you're 18 but odaso school usua adwuma no the court can exercise its discretionary powers but unsua adwuma yes usua school 18 and above the emrano emwa inti bia oye under 18 no dey enhye say nti no say no be fa lawyer no makoy application e high court meda say good morning wudini bia o kasa efi Pacho efren go fer mi kasa sun takwa meda say mayenti wa no pay Pacho sawoye we na sin ba na we mano o mani mi to wa we mano okay yeah say you opening be you no nyame nshiraw okay chief yenyine de no straight away o mani hu enye bone ba preferably no ehu hia say obema wahu me boa obi eye wo ema obi wo western north omo asore no me modin omugidie enti wote ho na yerete ho de ekosu bia ani 3 months oba na say obeja aware because koko afu na ode man no baby ode my hoye wora nsuo to a edidi mama wareja ye ba omo ye Christopher pa o enso mi tu papa na for say ade ya wo ye ebe ya nka ozo ye de ye som ne de ye bibia nti ya na enya advisable right enya advisable right ebe to me the how be braba ena oba akoso bisa say wo ye will na emra ne se fa koto court ebia ma ye will no me de akoto court o chena bi mini ho mabusuanfo be da hunu say me ye will ena me de akoto court yeah enu nti na me kasa no me kan say normally wo kwa omo file wo ni wi ombeje original no mama duplicate and even the triplicate we have 3 copies and wo copy eda wadakam one fan to wadakam a wo de ama obi wo de bi ato o bank ne ade enti preferably no bi a eda most no mota de to o madakam ombehu say opani kwasi mansa say wo ye wo enti ombehu court kura wo file wo no mo gina so akoye sa very well and the last one or say one bema na one ne yere aware wo ne mma na japade no oye wela ne maame wo chefa wo mu say me kai question no na menti ase ne say da bra nipa ni wu na wanyensa manse a okay eno de ye cha residue no say the previous residue no mu ye kan residue a se nipa na anya wela na owo household charters ye kan household charters a edamu normal including private cars sa no man nyina be ko okunani ba na okunani be ma so ba na ewu ya e na one house ye kan house a enye ebetumi self contained one house okay ni nyina be ko okunani no nkola no ho afa japade aka akire bi e friend residue ye chemu edunsia abusunya wo mo chefa abusunya de no nso ye chemu a awofo ewo chefa wo nti in short no awofo ewo chefa wo wa anya wela awofo ewo chefa wo ba se oye wo na wa ma awofo bia eno je so mo court ko kan se enam se ye ba no ye wo no wa anya provision bi nti e de ahokere ye didiem ye hospital court ase no nti court no ehwe na eto asuma ombe ye japade ni bi ahwe but that will be life interest omu ya ebe call back to baby a court de beto okay obani ye da se papa ne anopensu nimdia o de aba abecheyen wasame dia wie kura ne yen sorry yo masame dia wie ne se ade a yesua no mo ma yensua ne se yensua ne yemfa nya adwuma because sometimes case bi beto wanim na ye trans ne ye ne abusuafo edi nkomo a ohwe obi asama obeka say sebe onte Ghana ha but emranso the ignorance of the law is not an excuse it is only ignorance of the fact which is unexcusable under section I think 29 of the Criminal Offences Act inti obi amfa anidie mamra na mefa kwanya we nso achia meyere ne memma right Gladys and Charles Ernestina especially within awoda inti mesre right nyame bambo ene awoda pa ema Ernestina yeah man happy birthday so obani nyame ya adoma da se ne yebesen abonkomo me da se nso ye da se bebre busuafo ene a woti ye yewra Ernest Jaben ono ena oba takwanso ayemu ha
human rights adwuma no aye kan say shrage no ono ena oye pani a oda no ene nso odi nimdi aba beboa ye na adesua enti no ene wo ye adwuma wo kobe na wo dwen ho se wo be hye nsamanse se wan hye nso a ade a emra ne nhwehwe ya nipa na wafiri mu a wan hye nsamanse no na japade kwan a ye befa so e de beche no ewo ho ena ene ye hu se akwada de ne maame tia wade ase o ne maame ntia wade ase o ne papa japade owo chefa wom enkankan se oye under 18 years oye under 18 onye nimro 18 years no de ne maame tia ase o awade ase o ne maame ntia wade ase o owo japade no emu chefa abusuafo ye de dwumade no besi ha na ansa na ye bekro no me yentum ni kana yen kaka wo se mo amukita ka na mo pese mo siesie ka na ye kama kama na mo nkonya DVLA fo ama na ebia no tumnika na fa ko eye Isaac Enterprise obesiesie ka na ma kama kama ka mu wufa papa e bom kama aye tape no Android de no ebi ewo ho enom hydraulic jack no 5 to 50 tons ewo ho original seat cover original car carpet wiper battery no ewo 9 kosi 21 plate akese ne nketwa oba ubenya ni nyina ebi fire extinguisher air freshener ena afei ade bia bema o car no atiapo engine oil papa total shell ena seahorse yebenya ni nyina bi ede amount ewo takwa bogoso junction yane mobic filling station odi animhwe 0244 11 11 53 0244 11 11 53 na waka ye ho ope internet aye adwuma me pacho Starlink internet services wo mo internet ye papa ne bo nso efo ahoden wom eco speed o upload video ana wo download video ni nyina ntem kama edema wadwuma bi a wo ya ohia internet no kope Starlink internet services no bi na ebetumi aboa o takwa ene ne ntamu ha o pe Starlink internet services no bi a o be free 0500 050 853 0500 050 853 na one wono entu anamon ensupa ede ensupa dwodwo akoma takwa ne ntamu ha sei ensupa ba ko a edwodwo akoma nkasa eye Freedom Arc Natural Mineral Water ensuo na ede seye me ba cho ya na watobi fako ofie party ase ayefra ase wedding ase anase engagement ase ayi ase ode kwa wanimu enwu ase de biara da mesrew afi mo amoye restaurant mo amo eye pub mo amoye drinking spot ba bia nipa twahie bia no eya monkai se mode Freedom Arc Natural Mineral Water ebekoho na yensu a emu odenti no wanimu ngu ase de biara da me ba cho ye wo Sun City ahwede so Drill Masters for asewa ubitima free 0244 53 4603 ana 0247 61 5931 yebesi dan adanse ho niema adwasuo eye Isaac Hardwares Isaac Hardwares ewo blocks a wetwa na oton emadansie eye hare edemaw wada Roma blocks no eye blocks ane ho den ye de quarry dust papa ene eye cement a akum kamande block no aho achenchene ne ho den wo de hwe hokura emu na ho den ti no utumi de si abrosan utumi de si edan bia wada Roma call Isaac Hardwares na kokotobi na ebebo papa afei adansie hu niema bia oko Isaac Hardwares a obema nsa aka bi na do de bodan so headpan binding wires ni nyina no ebi ewo ho pickers ne ne keka ho paint ahodo ni nyina no Isaac Hardwares ebema nsa aka bi yetumi ye estimate at the mount a free of charge ye nyi uska estimate no boaw ema wutumi si dan no ntem se flow level ena woto a cement dodo se na obehia eno boa ma wa hoden mu no woto na wakwa akoye
o to dan no so a uhia cement dodo sen uhia block dodo sen eno nso na waye sa eboa ma dan no sie no contentem the mount ye be yes estimate we nyina the amount na anigisem no se utọ niema wo ye nchen a yanka se de begu ka mu akwa ba bia wo bia na eno achi no nyame nhura nyame ahoden a ewo ye so nti no utọ ye blocks utọ ye cement utọ adansie ho niema wo ye nchen a ubesi dan na wie ba bi wo ha akotọ adansie ho niema unwie dan no da odan beka kwan mu da bia na Isaac hardwares de ho ntesa nyame adom wo mu din a eboro din nyina so ewo adansie ho niema adwadie mu enti anopei tumnike na call Ike City Aboso Road yeben Akowia Hotel honoma 0550 251 600 0550 251 600 na wono edi enkita ho nyame ya adom a awiei ebodonko pepepepepe jaso ejetria sompa nkomo yebeba enkomo wo ho ensemu sisi o enenti ya tiebe na wafre na wachire wadwen na wasanso de asua ade enti enei egusu aye ka wo se sompa nkomo ahya ase ewo sompa 101.1 FM o case a ubetim de aba na yede amampanimfo wo mbedi ho dwuma kama ede amao hwan na esisi wo hwan na etitia ofa ahode so hwan na de ade bi a ya edi wo fabra sompa nkomo na ni nyina eto obetwa sompa nkomo de ene eba ye sabe nkwase aboni nsisie ni nyina eto etwa ewo ha enom enti no ya na wahye eno ensom yebeda DJ Kenase ono no de call Facebook Sompa 101.1 FM no eso ena afi YouTube Sompa 101.1 FM midin ede OWOAHENE ACHIAMPONG yeda yetiefo ase papa mona moma yidwumadie nyina edimu nyame nhira mo ahoden a mo hwere ewo ye ho adaje a mo hwere ewo ye ho enne musika mo sei ede to credit ede frɛ yidwumadie so no awurade nhira mo afeda sese me bompa yese na awurade ama obia nsa no adwuma ayeye afeda sese esan se utie sompanti awurade nkae wo afeda sese na wakoma so ade abamu ede amao na ye kro no anopei afutu sama eba ye no ene se second chance ade ho hia hweyie na wunya second chance ewa abrabo mu a wantoto na se efi se enye obia ene onya second chance ewo abrabo ene asetena emu midin ede OWOAHENE ACHIAMPONG Sompa 101.1 adwuma no si yedo esi ha na yakọ yedwumadie ahodo a aka nyina no enso edi akira eba na ebeboa ama bibia aye kama yakra